Levítico. Levítico capítulo 1. Smahtan Dios skohtolchik bilik. Te kahvaltik, kopok alalta nailpak te bantia yich koponel, la yik te Moises hich la yalbe. Kopuhan sok te Israeletik, albe ya. Te kalal aymach ayich montel mahtan chambalam, yameskan te hayas tsaktel kohtok shwakash, ochi uha te tensune. Te me vakash te chambalam ya yakbon, tah mahtan te skohtol ya yich chikele. Yameskan te ha te toro, te mayuk bila bolobentas baketal. Swenta yonias tsakbot a te mahtanil. Yameskan ya yakbon tah tohol hoon te ahvalilon tas tohol te yochibal nailpak, te banti ya kich koponele. Yameskan skap tas hol te chambalam, hich meyas tsakbot te chambalam ya yak, suentas pasel perdon yun te muliletik ay ta suenta. Yames bohbeis nuk tah tohol te toroe. Te snichnap aron, ha te sacerdote tikuun, yame yakbon mahtanin te chichele. Patil, yames tsitzambayik ta chich, tas hoyobal te spat te skahtihip ta chikel mahtan, te ay tas tohol te yochibal nailpak, te banti yakich koponele. Te machaya yakbon mahtanin te chambalam te skohtol ya yich chikele, yames chobeis nukulel. Sok yame yich niwak sesenel te chambalame. Te sacerdotetik, yames pasik aktas bat te skahtibe. Yames pasik talek te sie. Sventa yo unyas kahambeyik tas bat te niwak sesenbil chambalam, te shol, sok te shepuil, sbikil ta yutil chuhte. Te machaya yakmon te chikbil mahtane. Yames pokbei taha te sbikil, sok te ya te chambalame. Te sacerdote kuun, yames chik spisil tas bat te skahtib mahtan, Sventa yun buhtsanjik tah tohol hoon te ahvalilone. Te mechi, o te metentsun te chambalam ya yakmon mahtanin te skohtol ya yich chikele. Yameskan ha te stat te mayukbila boloben tas baketal. Yames bohbeis nuk tas tohol norte yun te skahtihib te chikel mahtan tah tohol hoon te ahvalilone. Te snichnap aron ha te sacerdote tikuun. Yames tsitzambeyik tas chichel chambalam tas hoyobal tas pat. Sok te skahtihip te chikel mahtane. Patil, yameyich niwak sesenel te chambalame. Te sacerdote, yameyak tas basi yak ta tilel, tas skahtihip mahtan te chambalam yicho sesenele. Sok te shol, sok nis te shepuil te sbikile. Te mache yayak ta chikel mahtanil, yameskanyes pokbei ta ha te sbikil, sok te ya te chambalame. Te sacerdote kuun, Yames chikbon spisil tas bat skahtihib suenta chikbil mahtanil, te buhtsanjik tah tohol, hoon te ahvalilone. Te memut ya yakbon mahtanin, te skohtol ya yich chikel suenta kichel tamuk, yameskan ha te koht pulivok, koht alal tsumut. Te sacerdote, ya yakbon te mahtan tas skahtihib te chikel, yamesk okbei lokel te shole. Kalal yashla ta pichel kuels chichel tas pahkol te skahtihib mahtane, Yames chik te mut tas kahtihip mahtane. Yames lokes bei neluk tes chuyha sok tes bale. Yame yak tas tohol slok ibkal, yun tes kahtihip te chikel mahtan. Ha te yavil te bant ye yichakel tes tanul kahke. Yames tsak bei te shik te mute. Yames hat. Pero mames tuch tah yalel. Suentas lahibal yames chik te mute. Yame yak tas basi tas kahtihip mahtan. Sventah mahtan te skohtol ya yich chikel te buen buhtsanjik tah tohol, hoon te ahvalilone. Levítico capítulo 2. Mahtanil harina. Tem aymach ya yich montel mahtanin harina hoon te ahvalilon, yameskan te haya yich tel harina te mero lek, sok yame yakbei aceite sok pom tasba. Yame yich beyik bael tas tohol snichnap aron, ha te sacerdote etke. Ay mehtul te yashop tas kap te harina kapal sok aceite, sok nis pisil te pome. Yames chik tas bates kahtib mahtan, suenta chik bil mahtan te buen buhtsanjik tah tohol, hoon te ahvalilon. Tas suentas kanel shkushtayel te machalayake. Te baik alal yashil shante mahtane. Te hamero chultes bil, te kashem hicha te bit iliantik mahtan te ich chikel ta suenta kichel ta muk hoon, hame yun stukel te aron, sok te patil al nichanetik yune. Te melawak bon mahtanin harina te volbil ta orno, pimil wahme shawak bon,
Sok hauk me pas bilate buen lekil harina vots bil sok aceite, pero mame ayux levadura il. O te meha, te hayal vah te maba yichoh levadura te yichoh tzihtzanel ta aceite. Te me harina te mahtana uun te pas bil ta samet. Hamias kanti yich pasel ta lekil harina. Sok te vots bil sok aceite, pero mame ayux levadura il. Yame a sheta tzailnash, sok yame a tzihtzanta aceite, melelha mahtanil harina. Te me harina te mahtana uun te pas bil ta sartén. Hamias kanti yich pasel te buen lekil harina sok aceite. Te kalal chapalisha uun te mahtane, yame a vich muntel ta chul avilal. Te me yavak betas kabate sacerdote kune. Hamia yich bael tas kahtib mahtan. Te me yich te buk ate mahtan te sacerdote. Suenta yoniash chik tas kahtib mahtan. Hameh mahtan te yich chikel suenta nahibal. Te buhtsan yik tah tohol, hoon te ahvalilone. Tabay kalal yashil te mahtan. Te hamero chul te sibilate bitiliantik mahtan. Te yich chikel ta suenta kichel ta muke. Hame yuns tukel te aron. Sok te patil al nich anetigyune. Mame shavak beix levadura il te mahtanil harina. Te yavak monik mahtanin hoon te ahvalilon. Melel mashuya chik bon mahtanin ni levadura ni chap. Yashuya vak monik mahtanin levadura sok chap. Suentas basita wavala tsunubik. Pero mamesha chikik tas kahtib mahtan suenta buhtsan yik tah tohol hoon te ahvalilone. Tas pisil te mahtan harina unike. Yame avak ve yatzamul. Te harina yavak mon mahtanin. Mame ayuk bi ora te yaspas falta te atzam suenta trato yuun te Dios awune. Tas pisil te mahtan yavake. Yame avak ve yatzamul te puersa. Temi avak mon mahtanin hoon te ahvalilon. Tes babial sit te a trigo o te a cebada. Yame a bakup tes tak akte hu chesh tas yashalto. Sok yame yich chevelta hu pisit te yachilto. Tes babial set bile. Yame avak ve aceite sok pom tas ba. Melilha mahtanil suenta sit aval tsunobil. Hich te sacerdote. Yamesh chik te bok te mahtanil chebil. Sok te aceite. Sok hanis hoine te pome. Hame mahtanil ta suenta nahibal te yayich chikel. Ta suenta kichel ta muk hoon te ahvalilone. Levítico capítulo 3. Milbil mahtanil suenta lamal otanil. Teme aymach yayik tel wakash, chikan temestat osme. Suenta yonia yak monta milbil mahtan hoon te ahvalilon ta suenta lamal otanil. Yameskante mayuk bi bolobentas baketal te chambalam yayak bon mahtanine. Te mach yayak bon mahtan. Yames kahans kap tas hol te chambalam yayak bon mahtanin. Yames bohbesnuk tas tohol te yochibal nailpak te bant yakich koponele. Hich te sacerdote etik. Yames tzihtzambeyik chichel tas hoyubal tas pat tes kahtihip ta chikel mahtane. Te mach yayik tel te chambalam yon yayak bon mahtanin suenta lamal otanile. Yames kan yayak bon tah tohol suenta chikbil mahtan te shepuil makala te yutil schuh te chambalame. Te rinyonetik yuun. Te shepuil potzola, te shepuil aitas bates lomo, sok te shepuil aitas ehkup, te yaskante pahaliashlok sok te rinyonetikune. Te sacerdote etik, yames chikik spisil tas kahtib te mahtane. Hanish yas hoin te chikel te chambalam te yak ta tilel sok te sie. Suen te chikbil mahtan te buen buhtsanjik tah tohol, hoon te ahvalilone. Te me aymach yayik montel tah tohol kohtok chi, o tenzun suenta yonia yak bonta milbil mahtanta suenta te lamal otanile. Yameskante haya yak bon mahtanin testate o tesmee, pero yaskante mayuk bila bolobentas baketal. Te me alal chihya yak ta mahtanile, te kalale yak bonta tohol. Yames kahans kap tas hol. Yames bohbesnuk tas tohol te nailpak, te bant yakich koponele. Hich te sacerdotetik. Yames tzihtzambeyik te chichel chambalam tas hoyobal tas pat tes kahtihip ta chikel mahtanile. Te mach yayak chambalam te milbil mahtan suenta lamal otanile. Yames kan yayak monta tohol suenta me chikbil mahtan te shepuile. Shchishil tesne, kalaltoban timero lokemtel, te yayit setele. Te shepuil makalates bikile. Tashchebal te rinyonetik. Te shepuil potzola. Te shepuil aitas baslomo. Sok te shepuil aitas ehkub, te pahalia yich lok es el sok te rinionetike. Hich te sacerdote, yames chik tas bas kahtihib spisil, suenta mahtanil ve elil te yich chikel ta suenta kichel ta muk hoon te ahvalilone.
Te metenzun te chambalam yayak bond mahtanine, te kalal yayak bond tahtohole, yames kahanskap ta sol, yames bohbesnuk tas tohol te nailpak, te bant yakich koponele. Hich te sacerdote etik, yames tihtzambeyik te chichel tas hoyobal tas pat tes kahtihib te chikel te mahtanile. Te mach yayak te chambalame, ak asak, ak ayak bon suenta chikbil mahtan yon kichel tamuk hoon te ahvalilone. Spisil te shepuil makalates bikile, Shchebal te rinionetik, te shepuil potzola, te shepuil aitas baslomo. Sok te shepuil aitas ekub, te yaskan te pahaliash lok sok te rinionetike. Hich te sacerdote, yames chik tas kahtihib spisil, sventa chikbil mahtanil ve elil te buen buhtzanike. Spisil te shepuil, hoon me kuun stukel te ahvalilone. Hain mandalil to, mame ayuk bi ora yash las koplal. Melel yames kan yayik te me iltatiletik, sok yame yalbeik uk te yals nich nabike. Tabayuk nainemesh, mame ayuk bi ora te yalo beik te shepuil chambalam, sok mame lo beik te chichele. Hich me yawal tas toholik, shi te kahvaltike. Levítico capítulo 4. Milbils mahtan Dios yun mulil. Te kahvaltik las koponte Moises hich la yalbe. Albeyate Israeletik. Te me aimach yastas mul te mas pase malukyotan yashk ashintay te mandaliletik kuon hoon te ahvalilone. Te me aibile yas pas te mahichuk pasel yaskane. Hami yich pasel into. Te me ha te mukul sacerdote kuon te yastas mule. Te hich yayak vestas mulu ka te yahvalume. Yameskan te yayak bon mahtanin hoon te ahvalilon. Koh toro te mayukbila bolobentas baketal. Suenta milbil mahtanil yuun te mulil kuemta pasele. Te yayik bontel ta tohol. Yamestal yak tas tohol te yochibal nailpak te bant yakich koponele. Te meyas kahan beis kap ta sola. Yames boh beis nuk ta tohol. Patil. Hanish me yayich be bail te buk chichel te toro. Yameyich bail ta yutil te nailpak te bant yakich koponele. Te miyash ko yahtz esta chich ate yalskabe. Yames chitzan huke vuelta ta tohol hoon te ahvalilone. Te mias chitzan vueltas tohol te pak makalate meruchul avilale. Sok yames hashbeh te buk chich te shulubiletik yuun te skahtihib ta chikel pom, te aita tohol ta nailpak te bant yakich koponele. Spisil te chichel aito yashile, yames malbeita yakan te skahtihib ta chikel mahtanil, te aitas tohol te yochibal nailpak te bant yakich koponele. Te toro yayich milel ta suenta te mulil, Yame yich lukesel spisil te shepuil makalates bikile. Tas chebal te rinionetik yuun. Te shepuil potzola. Te shepuil aitas baslomo. Sok te shepuil aitas ehkub. Ha te pahalya yich lukesel sok te rinionetike. Hich nime te bitilia yich pasel te toro te yich akel suenta la mal otanile. Hich te sacerdote. Yashchik spisil tas bas kahtib mahtanil. Pero tes nuhkulel te toro. Sok tas spisil tes bak etal. Tes hol. Te yakan, te bitik ayik te yutil chut sok tes tsae. Yameyich tzobel tas pisil, yameyich lokesel bael tas pat te campamentoe. Tahun avilal te lex koplal te bant yeyich chayel te stanul kahke. Te tas bat te stanul kah busule, yameyak beik siil, sok yames tzum beik skal. Te me aibila amen, te mayolohok las komon pasik tas pisilik te Israeletik. Te me mayuk tuluk machas na o te amenia telik ta suenta te bitilsk ashintayahik te mandal hoon te ahvalilone, te hits taos mulik ta tohole. Pero te me yas naik ta patil, te staos mulik ta tohole. Yameskante yayakbon mahtanin kohtoro, ta komon ta spisilik, suenta milbil mahtan yuun tes mulike. Yameyikik bael te toro tas tohol te nailpak te bant yakich koponele. Te mamaletik ich bilik ta muk yuun te lume. Yameskos kahans kabik tas hol te toro ta tohol, hoon te ahvalilone. Sok te me ora yas boh beyikis nuk ate toroe. Te mukul sacerdote kuun, yameyich be bael te buk te chichel toro ta nailpak te bayakich koponele. Yame yahches yalskap ta chich, yames chitzan chich huke vuelta ta tohol, ha tas tohol te pak makalate merochul avilale. Yames hash ta chich te shulu biletik yuun te skahtihib ta chikel pom, te aita tohol, ta nailpak te bante akich koponele. Tas pisil te chich yashile, yames malbeta yakan te skahtihib mahtanil, te aitas tohol yochibal te nailpak,
te bantia kich koponele. Sok te toro, yames lokes beis pisil te shepuil, yames chikik tas kahtihip mahtanil, hich me yich pasel te biti la yich pasel tes babial toro te la yich milel ta suenta te mulile. Hich me yeshta botig yuun te sacerdote te perdon yuun tes mulike, hich me paspil perdon yeshkot ates mulike. Yames lokesik bael tas pat campamento te toro, yames chikik te a, hich nish te biti la yich pasel tes babial toro. Melelha te milbil mahtanil suenta smul spisilik te lume. Te mehayas tas mul tul venta inuane, te aibile yas pastas ventas kashintayel te mandal, hoon te ahvalilon te dioson yune, manchuk me mas pase malagyotan yas pas, ay mes mulieshkot. Te bi ora yas na te staus mule, yames kante yayik bail kohtok tatentsun te mayik bila bolobentas baketale, yame yak bon mahtanin. Yames kahanskap ta sol te tatentsun, yames bohbes nuk ta tohol, ta yavil te bant yayich milel te chambalametik, yun yash bayichik chikel. Melilha milbil mahtanil ta suenta te mulile. Hich te sacerdote, yames tsak ta yalskab te buk te chichel chambalam yichuh milel ta suenta te mulile. Yames hashbei ta shulu biletik yuun te skahtihib mahtanil. Patil te chich yashile. Yames malbei ta yakan te skahtihib ta chikel mahtanile. Sok yames chik veis pisil te shepuil tas ba te skahtihib mahtane. Hich nish te bitil yayich pasel te shepuil te chambalam yayich milel suenta lamal otanile. Te sacerdote, hich me tabaya te perdon yun smul te venta inuane. Hich me yich pasel perdon te smule. Te meha te mach mayuk yatel te yasta smul te mas pase maluk yotane. Ay me smul yashkota suenta bit ilas kashintaibon te mandaliletikune. Te mias nas tohol ta patil te stau smule. Ya meskante ayik bail kohtok me tentsun te mayuk bila bolo bentas baketal. Ya me yak suenta mahtanil yun te smul stauhe. Yames kahanskap ta sol te chambalam yayak yuun tes mule. Yames bo besnuk ta yavil yuun tes kahtihip mahtanil tes kohtol yayich chikele. Hich te sacerdote, yames tsak te vok ta yalskap te chiche. Yames hashbei ta shulu biletik yuun tes kahtihip mahtanile. Spisil tes chichel yashile. Yames malbei ta yakan tes kahtihip ta chikel te mahtanile. Sok yames lokas bei te shepuile. Hich nish te bit ilyayich pasel te chambalam. Yayich akel suenta milbil mahtanil suenta lamal otanile. Te shepuile, yame yich chikel tas kahtihip mahtanil, te buhtzanyik tah tohol te ahvalilone. Te sacerdote, hich me yastabay perdon yun smul te machas taus mule. Sok hich me pasbil perdon yashil ates mule. Te mehayik otel koh chih mahtanin yun tes mule. Yames kanha yayik tel te mechi, te mayuk bila bolobentas baketal. Yames kahan beskap tas hol te chi. Yames bo besnuk suenta bit il yayich milel suenta mahtanil yuun te mulile. Te imeta yavil tabant yayich milel te chambalametik yuun yayich chikele. Hich te sacerdote, yames tsak te bok ta yalskab te chichel te chambalam la yich milel yuun te mulile. Yames hashbei ta shulu biletik yuun te skahtihip mahtanile. Tas pisil te chich yashile, yames malbei ta yakan te skahtihip ta chikel mahtanile. Yames lokes beis pisil te shepuile, hich nish te bitil yayich pasel te chih yayich akel suenta milbil mahtanil suenta lamal otanile. Yames chik bei te shepuil ta skahtihip mahtaniletik, hamiyas hointa chikel te mahtaniletik, yayich chikel ta suenta kichel ta muk hoon te ahvalilone. Te sacerdote, hichas tabea te perdon yuun smul te machas tau smul, sok hich me pasbil perdon yashkota. Levítico capítulo 5. Muliletik ay takel milbil mahtanil yuun. Teme ay mach yayich ikel yuun, yayal ta hamal suenta testigo, te ay bila layile, o te ay bila yaye, pero teme maskan yayale, ha mes muliashkot te malayale. Teme ay mach yaspik te bila malekuk skoplale, hich bitils baketal lahem chambalam, testalel malekuk shi skoplale. Manchuk te meha mal chambalam. Manchuk te meha te alakil chambalam ayiktana, o te meha te chambalametik stas lahan yesh benik talum. Hich malekuk skoplal yeshko te mach laspike. Manchuk me malas na te laspike. Te me ay mach yaspik te bila malekuk skoplal te ay taswenta antsviniketik. Biluk ate malekuk skoplal yashiliune. Pero te me maba yasnata ora. Te me patilish yasnae.
malekuk skoplal yashil yuun. Teme aimacha ora nash aibila yas toholom ta alel, te aibila yas pase, teme leke, o teme malekuke, biluk ate yalta ora nash, teman neluk yas nopta leke, pero teme maba yas nas toholta ora, teme patilish yas nae, fuerza mes ta osmul yas kotiun, chikan biluk ate yas lomta alele. Temach yas tas multa suenta te muliletik into, yameskan yalta hamal te smulas tae. Sok yame yak monta tohol hoon te ahvalilon, kohts me chambalam. Sventa milbil mahtan yuun te mulilas tae. Teme me chi, o teme me tensune, pero ta sventa nash te milbil mahtanile, te sacerdote, yames tabei perdon yuun smul te machalas tas mule. Teme mashu yuun te yasman koh te chihe, yameshu yayik montel ta tohol hoon te ahvalilon, che pulivoketik, o chep alals tsumutetik yuun te smul stauche. Te kohte, suenta milbil mahtan yuun te smule. Te yane, suenta chikbil mahtan. Yameyik bael tas tohol sacerdote. Hame neel yayak te yayich akel yuun te smule. Yames tzot beisnuk, pero mame bayas tuch beita kashel te schole. Ora me yas tsitzan tebuk te chichel milbil mahtan, ta shuk te skahtib te chikel mahtane. Te sobra yashil te chiche, yames pitzbeta yakan te skahtib te chikel mahtane. Melilhate milbil mahtanil yuun te mulile. Te schebale, yameyak ta mahtanil te skohtol yayich chikele. Hich nish te bitil chapale. Te sacerdote, hich miyas tabei perdon yuun te smule. Te memeru mashu yuun smanel te chep pulivuketik, o chep alal tsumutetik. Yameshu yayich montel ta suentah mahtan yuun smul, chep kilo mero lekil harina. Mameshu yayakbe aceite, sok mamesh yakbe pomtas ba. Melilhate mahtanil yuun te mulile. Yameyich bei bael tas tohol te sacerdote. Has tukel. Yames hop hopok tas kapte harina. Yames chik suentas kanel kushtayel tas tohol te machala yake. Ham yash chik sok te mahtaniletik te yich chikel tas kahtib mahtan. Suenta kich el tamuk hoon te ahvalilone. Hamete mahtanil yuun te mulile. Te sacerdote, hich meyas tabei perdon tas tohol te machas ta osmule. Chikante bila mulile. Hich me pasbil perdon yashkot ates mule. Te baikalal yashil te mahtanil harina. Hame yayich te sacerdote. Hich te bitil spisil mahtanil harina. Hich me yavaltas toholik. Shite kahvaltike. Milbil mahtanil yuun mulil. Te kahvaltik las koponte Moisés hich la yalbe. Te mach amas pasemaluk yotan yasles mul. Te melas ta falta ta suenta bit ilas koms bata yak el te bila chultes bilkun hoon te ahvalilone. Yameshu yayik montel koh chih te mayuk bila bolobentas baketal. Suenta milbil mahtan yuun te faltas tauge. Yameyik montel ta tohol hoon te ahvalilone. Tes tohol te chihe. Yameyich tohel te plata. Chikante bidil aites pisibal yalal te yakta tunel te chul avilal ta suenta te mahtanile. Ha te machalas tas multa suenta te bitilas koms bata yakel, te bila chultes bilkune. Yamesto? Sok yameyakshan junta ho hueb tes tohole. Te hayeb yashluke? Yameyak beitas kap te sacerdote. Te sacerdote, yamesta bei perdon yuun te faltas tao te mach yayak te chi, yayich milel yuun te smule. Hich me pasbil perdon yashil yuun a te faltas tauhe. Tem ay mach yastas mul suenta bitilas kashintaibon te mandaliletikune. Manchuk te me masna, pero yamesta falta yuun. Sok skucho mes mul yashil yuun. Ha yuun, yamestak kohchi. Ha mete mayuk bila bolobentas baketal. Testohole, ha atni meya tzahtaibei. Yameyich baeltas tohol sacerdote suenta milbil mahtanil. Suenta yun hich miyasta ate perdon yuun smul, te machalas ta falta te masna te las tas mule. Hich me pasvil perdon yashkotes mule. Ha te milbil mahtanil yuun te machayas ta smul, te yashu ta heltayel, melel hainto, stao falta ta tohol hoon te ahvalilone, shi. Levítico capítulo 6. Milbil mahtanil yuun mulil ta suenta lo laivane. Te kahvaltik las koponte Moisés hich la yalbe. Te me aimach alas tas mul, te me yun yaskanyas lo layon hoon te ahvalilone. Skahte las lo laites pachuke. Te me aibila yich beita mahanel, o te me aibila skehbei,
Otem aibila yelkambey, oteme la yutzin. Oteme yun las mukta yotantem aibila chayemish ate las tae. Oteme yun aibila yalte mammeleluke. Teme las pas hunuk into, ha me mulilabi. Hich yuon, yame shilta sventa te mulile. Yame suhtes te bila yelkan. Otem aimach la suhta yak elta puersa. Oteme las lolai. Otem hate biluk chayemish alasta. Biluk ate la yalta hamalta lote. Yame suhtes beitas tohol spisilte yahval. Sok yame yak hunuk ta yo ebal suentas hol. Te bi ora yak te milbil mahtanil yuntes mule. Te milbil mahtanil yak ta tohol hoon te ahvalilon. Yameskan yak koh chihte mayuk bila bolobentas baketal. Te stohol te chihe, haat ne meya tzahtay Te chihe, yame yik lok el telta yolil te chihe tikyune. Ha meya yik we baeltas tohol te sacerdote suenta milbil mahtanil yuntes mule. Te sacerdote, ich miesta bei perdon yun kahvaltik, ta suenta te bila mulil te las pas te macha las ta falta. Hich me pas bil perdon yashil yuntes mule, shi te kahvaltike. Mandalil yun mahtaniletik skohtol chik bil. Te kahvaltik las koponte Moises, hich la yalbe. Ak beyasnate Aron, soktes nichnap te bit ilias kanyas pasik te mahtaniletik te skohtol ya yich chikele. Hich mesha walbe. Te chambalam ya yich milel, ya me yich akel hiles hunal akkobaltas ba ak altas kahtihib. Suenta yun ya mes chikot yun ate kahke. Te sacerdote, ya mes lapsko soks komolvesh pas bilta lino. Ya mes tsobes tanul te chambalam la yich chikel tas bates kahtihib. Ya me yak hilel ta shuk tes kahtihib mahtanile. Patil, ya mes heltay tes ko uspake, ya me yich bael tes tanul mahtanil. Ya me yak ta yawil te lex koplal tas pat te campamentue. Te kahk yashtil tas kahtihib ta chikel mahtanile. Mame ayuk bi ora yashtub. Te sacerdote, ya me yak besiil ta jujunsab tas pisil ora. Sok ya mes kahambey muel tas bate chambalam ya yich ish chikele. Sok ya mes chikbey tas kahtihib te shepuil te chambalametik yich uhik milel, suenta lamal otanile. Te kahkay tas kahtihib ta chikel mahtanile. Ya mes kantes pisil ora yak ta tilel. Mame ayuk bi ora yashtub. Mandalil yun mahtanil arina. Ak bias naik te bit ilias kanyas pasik te mahtanil arina. Te sacerdote tik. Ya me yak bonik ta tohol hoon te ahvalilon, ta bantis kahtihib ta chikel mahtanil. Tehtul sacerdote, ya mes tsak hopuk tas kap te arina ak bil yun mahtanil, sok te aceite yune. Sok nish te pom yas hoin te mahtanile. Ya me yak tiluk tas kahtihib ta chikel mahtanil, tas suentas kanel kushtayel tas tohol te machala yake. Ha mahtanil te buhtsan yik ta tohol hoon te ahvalilone. Te sobra shan yashil te mahtanile. Ha me yas veli nixox nichnap te Aron. Mayux levadura el yas veik ta yavil chultesbil ta yamakul te nailpak te banti yakich koponele. Mameshu yayich payel sok levadura. Haika kobe yuun yashkota suentaik te baik alal yashil te chikbil mahtanil kuun te bila mero chultesbile. Ha nishich te bitil milbil mahtanil yuun te mache yastas mule. Sok milbil mahtanil yuun te mache yayay lo laivane. Tapatil bael, sok tas pisil ora, te viniketix umbal Aron tas pisilik, yameshu yas veik ta baik alal yashkotas ventaik te chikbil mahtanil kuun, hoon te ahvalilone. Biluka, sok mach auka te yaspik te mahtanile, chultes bil me yashkot, shite kahvaltike. Mahtanil yayak sacerdote etik. Te kahvaltik las koponte Moises, hich la yalbe. Ha mahtanil yayak Aron sok tes tsumbalta tohol hoon te ahvalilon, te kalaya ich ultesel suenta yun yash ochik ta sacerdoteil. Cheb kilo mero lekil arina yayak bonik mahtanin. Olil yayak ta sap. Te yan olile, yayak alal tas malel kaal bael. Hich me yas pasik spisil ora. Mames pas falta ni hunuk al. Te mahtanil yash chahbanik ta samet, buen vots bil ta aceite. Patil ya meshetik. Hich me yayak ik suenta mahtanil te buhtsanjik ta tohol hoon te ahvalilone. Hich me yaskante yas chahbante mukul sacerdote te tzumbal Aron, ha tes helole. Te mahtanile, spisil me ora hoon kuun stukel, hoon te ahvalilone. Sok meroh kashel me yayich lachinel ta kahk spisil. Ta spisil te mahtaniletik yak te sacerdote tik, yameskante meroh kashel yayich lachinel ta chikele.
Mame ayuk macha Yeshu Yasve Elin, shi. Mandalilion mahtanil suenta mulil. Te kahvaltiklas koponte Moises, hichla yalbe. Ak bias naikte Aaron, soktes nichnapte bit Ilias kanyas pasikte milbil mahtanil yuunte macha yastas mule. Hich mesha valbe. Te chambalam yakta mahtanil te macha yastas mule. Yameyich buhels nuk ta tohol hoonte ahvalilon, ta yavil te bant yayich milel te chambalametik, yuun yayich chikele. Melel ha mero chultes bil. Te sacerdote yakte mahtanil yuun macha lastas mule. Yashu Yasve Elin. Pero yameskan Yasve ta yavil te chultes bil ta yamakulte nailpak, te bant yakich koponele. Biluk a, sok mach auk te yaspik tes baketal te chambalame. Chultes bil me yashkot. Te mekot chich ta kuil pakale, yameyich sakel ta shchul yavil. Te pakbel oshom la yich pael te tibal yon mahtanile, yameyich top el. Pero te miyayich pael ta oshom tak in pasbil ta bronce, tik te miyayich sapel sok sukele. Ha milbil mahtanil into, ha mero chultes bil stukel. Hanash me Yashu Yasve Elinik te sacerdote etike. Pero mameshu ta veel mahtanil chambalam yon mulil, te yicho ichel bails chichel ta yutil na el pak, te bant yakich koponel, ta stabayel perdon yon machas leos mule. Te milbil mahtanil, yameyich chikel ta kakstukel. Levítico capítulo 7. Mandalil yon mahtaniletik ta sventa falta. Te mahtaniletik yon te mach ay falta yasta, tas kahte ya yonin te bila mayunuke, mero chultes bil mestukel. Hich me yayich pasel. Te chambalam yayich akel yune, yameyich buhels nuk ta yavil, te bant yayich milel te mahtanil chambalametik, te skohtol yayich chikele. Te chichele, yameyich malel tas hoyobal tas pat tes kahtihip ta chikel mahtanile. Yameyich akel ta mahtanil spisil te shepuil te chambalame, ha te aitas ne, sok te makal ates bikile, tas chebal te rinion sok te shepuil potzol a, sok te aitas bates lomue, ha nishich te shepuil te aitas bates ehkube, ha pahal yayich lokesel sok te rinionetike. Te sacerdote, yameschik tas bates kahtihip mahtanil yuun kichel ta muk, hoon te ahvalilone. Ha milbil mahtanil yuun te macha yayunin te bila mayunuke. Tas pisil te sacerdote etik, Yashu Yasve Elinik, pero yameskante Yasve ik ta yavil te chultes bile. Melelha te mero chul mahtanile. Te mahtanil yuun te macha is falta, skahte la yunin te bila mayunuke. Pahal nisok te mahtanil yuun te macha yastas mule. Pahal miyayich pasel tas chebal. Te mahtanile, ha me yuun te sacerdote yash atetas kanel te perdone. Ha nishich te sacerdote yasmil te mahtanil te skohtol yayich chikele. Yashu yayich betes nukulel te chambalame. Sok nish te mahtaniletik harina te yich pasel ta horno. Sok spisil te bila pasbil ta sarten, sok ta samet. Ha miyayich te sacerdote yask ases te mahtanile. Hichme ta spisil te mahtanil harina, manchuk me votzbil ta aceite, manchuk ta kinuk, ha miyayich ik te tzumbal Aaron, pahal miyayich ik pukel. Mandalil yuun mahtanil suenta lamal otanil. Has koplal te mahtanil suenta lamal otanil, te yakich akel ta tohole. Te meha te milbil mahtanil suenta yalel vokol ta tohol hoon te ahvalilone. Yameyich akel sok te pimilwach te mabayich levadura, te yayich wotzel sok aceite. Sok te hayalwach te mabayich levadura, te tzitzambil nashta aceite. Sok pimilwach pasbil ta harina, ha me te mero leke. Yameyich wotzel sok aceite. Hanishas hointe pimilwach yicho levadura te milbil mahtanil, suenta yalel vokol ta tohole, sok ta suenta lamal otanile. Tas pisil te mahtaniletik, yameyich iche lokel hohpuk. Yamekich akel suenta patanil ta tohol hoon te ahvalilone. Hamiyayich te sacerdote te las malbeitas hoyobas kahtip milbil mahtanil te chichel te chambalam suenta lamal otanile. Tes baketal te chambalam yayich akel ta suenta yalel vokol ta tohol, sok ta suenta te lamal otanile. Yameskante hanisk alelal te biora yayich akel, te yayich tiel spisil tes baketale. Mashu yayich keel shuhtuk yun yankal. Yante meha ta suenta te bitil aibilas chapota tohole. Ote me ta suenta nas pasemal yo tante yakmonte chambalam,
te mach ayayaque. Yamescan te hanis te scalelal te bi ora yayich aquel, te yayich tiel te sbacetale. Te me aito hil te tibale, yashu ta tiel ta schebal calstukel. Pero te me aito ta yoshebal cale, yamescan yayich chik el spisil. Te me aimach esti beis bacetal ta yoshebal cals milela te mahtanil suenta lamal otanil. Te milbil mahtanil mayuk skoplal yeshkot. Sok mayuk ta venta yeshkot. Te tibale, ilai bil me yeshkot. Te me aimach yastie, ha mes mul yeshkot. Te me yas lax basok te bila malekuk skoplal te tibale, ma melekuk ta tiel, ak ameyich chikel. Spisil te mach atix lekup te ses koplalik, ha me yashu yasti x tukelik te tibale. Te me aimach emabas lekup te ses koplal ate yasti te tibal, te hoon kuun te ahvalilone, ja me yich luk esel tas tohol te slumale. Te me aimach yaspik te bila malekuk skoplale, manchuk me ansvinik, o te me chambalam te malekuk skoplale, o yantik biluk te malekuk skoplale. Te me yasti te sbaketal te milbil mahtanil suenta lamal otanil, te hoon kuun te ahvalilone, ja me yich luk esel tas tohol te slumale. Hich me yaval tas toholik, shi te kahvaltike. Mandalil yun she puil chambalam sok shchichel. Te kahvaltik las koponte Moises hich la yalbe. Albeya te Israelitik. Mameshu yaslo beik she puil vakash, chi sok tenzun. Te she puil chambalametik te laheme, sok te islambil yun te ti awal hamal chambalame. Yameshu yeshtun ta suenta yan, pero mashu ya veik. Mach auk ate yaslo bei she puil te chambalametik suenta chikbil mahtanil, te yakich akel ta tohol hoon te ahvalilone, yameyich luk esel tas tohol te slumale. Tabayuk yash nainesh, kashel mashu ya lo beik chichel mutetik, sok yantik chambalametik. Tem aimach yaslo chikan biluk te aish chichele, yameyich luk esel tas tohol te slumale. Hichme ya val tas toholik, shite kahvaltike. Te bila yeshko tas venta sacerdote etik. Te kahvaltik las koponte Moises hich la yalbe. Albeya te Israelitik. Te kala aimach eyayak monta tohol milbil mahtanil suenta te lamal otanile. Yameskante yayik montel ta tohol hoon te ahvalilone. Hanishme tameros kab yayich montel te chikbil mahtan hoon te ahvalilone. Ha te she puilstan, soknish te meros tane. Suenta yoon, yames toyilaibon ta tohol. Hich meakich mahtanin. Te sacerdote, yames chik te she puil ta ska te hib. Pero te stan, Hame yayit sox tzumbals tukel te Aaron. Te soa elia te chambalam yayich akel suenta lamal otanil, yame yich akel te sacerdote suenta patanil. Te soa elia, hame yuuns tukel te sacerdote yash ate ta yakel te shepuil, sok te chichel te milbil mahtanil suenta lamal otanile. Melel te mahtanil suenta lamal otanil, sok te yayakik ta tohol te Israelitike. Yame kichbe te stan suenta meruh mahtan, sok te ya suenta patanil. Ha yakak bei te sacerdote Aaron sok te tzumbale. Ha te spisilme ora hichesh bahta pasel, te yayich akel te hichipal yeshkota suenta ik te bila yayak ik te Israelitike. Hichme ya valtas toholik, shi te kahvaltike. Te mahtaniletik yayich chikel suenta yichel te muk te kahvaltike. Te mieshluka te bila yeshkota suenta te sacerdote Aaron sok te tzumbale. Hamia shachta akela te bik alir yayich chultesel sok tzumbal, te yayak ochel ta sacerdote il te kahvaltike. Te kahvaltik, la yalbeish mandal te Israeletik te yayak beik Aaron sok te tzumbal, te kalalbi ora yayichik chultesel ta stohole. Stalel me hich mandal yashil ta stoholik te Israeletik. Hich me yayak beyik yichik ta kahalka bael ta spisil ora te sacerdote etik. Mame ayuk bi ora yashchay tes mandale. Hame te mandaliletik yoon mahtaniletik te skohtol yayich chikele. Te mahtanil arina. Te milbil mahtanil yoon te mach yastas mul. Te mahtanil yoon te mach yayunin te bila mayunuke. Te mahtaniletik yoon chultesel. Sok te mahtaniletik suenta lamal otanile. Te kahvaltik la yalbes koplal ta vit Sinai te Moises, te ta hochol ta kinkinal ta Sinai, la yalbei mandal te yash akbot mahtaniletik yoon te Israeletike. Levítico capítulo 8. La yech chultesel Aaron sox nichnab. Te kahvaltik las koponte Moises hich la yalbe.
Ik atel te Aaron sok te snichnab, sok ich atel te kuiletik yu un sacerdote, sok te aceite yu un chultesel, te toro yayich milel yu un spasel perdon yu un mulil, te chep tat chihetik, sok te chins mochilwach mayux levadurail. Sok tsobatas pisil te Israeletik, ik atel tas tohol te yochibal nailpak te bante yakich koponele, shi. Te Moises las pas te bila albot yu un te kahvaltike, las tsobs baik tas pisilik te Israeletik, tas tohol te yochibal nailpak te bante yayich koponel te kahvaltike. Te Moises hich la yalbei te Israeletik. Ha kahvaltik yalo yayich pasel into, shi. Te Moises, ora la yiktel tas tohol te Aaron sok te snichnabe, las pok ta ha. Patil, te Aaron la yakbes lap te nahtil kuile, la yakbes chuhkil chuht, sok la yakbes lap te schebas nahtil kue, tas ba la yakbei te efod. Sokhan hich la chukbei ta lek a te chuhkil efod. La yakbei tas ba bolsa te aitas tan, te la yak ochel te urim, sok te tumim. La yakbei te sol te shpishulpak, tas tiba, la yakbei te lecheltak in te pasbil ta oro, te yayak ta na el te yich ohish te chul atel ta sacerdote ele. Mero hich nish las pas te bitil albot yun te kahvaltike. Patil, te Moises, las tzak te aceite suenta chultesel, las malta na el pak templo, sok tas bas pisil te bitik ayik te yutile. Hich la yich chultesel yun Dios. Ha nish te aceite las tzak te Moises, las tzitzan huke vuelta ates kahtihib ta chik el mahtanil, sok las malbeitas bates kahtihib ta chik el mahtanil, sok tas batas pisil te biluketik yune. Sok nish tas bate mukul yavil ha, sok skahtihib, suenta yun hich chultes bil yun Dios tas pisil kota. Te Moises, las malbeitas hol Aaron te aceite yun chultesele, suenta yun hich chultes bil yun Dios tas sacerdote la. Ha nish hich la yiktel tas tohol tes nichnab Aaron. La yakbes la pik nahtil kuiletik, las chukbeitas chukil. Sok la yakbeitas holik te spishol pak iken. Mero hich nish las pas te bitil albot yun te kahvaltike. Patil te Moises, la yak ta ikel tel toro, ya yich milel yun te machayas tas mule. Te Aaron sok te snichnab, las kahans kabik tas hol te toro. Te Moises las bohbesnuk. Patil, las multa chich tes bik tas kab. Las hashbeita shulu biletik, yun tas hoyobal tes kahtihib ta chik el mahtanil. Suenta yun hich ya yich lekup te sels koplal a. Te chich ay tohile, las malbeita yakan tes kahtihib mahtanile. Hich la yich chultesel yun Dios a. Suenta yun te yich kanel a te perdon yun te muliletike. Patil te Moises, las tzakveis pisil shepuil te makala te bitik ay ta yutil shchut te chambalame. Te shepuil tas bate sehkub, sok shebaltes rinion sok te shepuile. Las chiks pisil tas bates kahtihib mahtanil. Pero te hichan yipal hil te toroe, ha tes nuhkulel, tes baketal, sok te bitik mashtunishe, las zumbeis kaaltas pate campamento yunike, hich nish te bitir albot yun te kahvaltike. Te Moises, la yak ta ikel tel te tachi, ya yich milel suenta mahtanil tes kohtol ya yich chikele. Te Aaron sok tes nichnabe, las kahans kabik tas hol te chiche. Te Moises, las bohbesnuk. Tes chichele, las malbeitas hoyobaltas pates kahtihib ta chikel mahtanile. Niwak las sesenlai te chiche. Las chikbeites sole, sok te sesenbile, sok nish te shepuile. Las pokta ha te bitik ay ta yutil shchut, sok las pokbeya te chiche. Las chiks pisil tas kahtihib mahtanil. Ha mahtanil te buhtsanjik tas tohol te kahvaltik, hich nish te bitil albot yune. Te Moises, la yak ta ikel tel yanchi ta suentas chultesel ya tel te sacerdote etike. Te Aaron sok te snichnab, las kahans kabik tas hol te chiche. Te Moises las bohbesnuk. Patil, la yich te buk te shchichele. La shashbetas kunil swail chikin te Aaron. Sok la yakvetas me swail skab, sok tas me swail yakan. La yiktel tas tohol te snichnab Aaron, hanishich, la shashbechich tas kunil swail chikin, sok tas me swail skab, sok tas me swail yakan. Patil, las malbeitas hoyobaltas pates kahtihib te chikels mahtan Dios, te chich las pas sobreile. Te Moises las tzakbei te shepuile, te sne, te shepuil ay ta yutil shchut, sok te shepuil ay tas bate sehkub, tas chebaltes rinion sok te shepuile, sok te swail ya.
Tashchin mochilva te mayich uhok levadura, te ayich akel tas tohol kahvaltik, te Moisés, las tzaklokel pech pimilva, te ma bayich levadura. Sok pech pimilva te yich el sok aceite, sok pech hayalva. La yakweis hoin te shepuil, sok nishte swa elia te chambalame. Spisi la yakwei tas kap te Aron sok te snichnab. Suenta yuun yes to yilaveyik tas tohol te kahvaltike. Te Moisés, la yich betas kabik spisil. Las chik tas kahtihip mahtanil. Ha la yakweis hoin te chikel te mahtanil te skohtol ya yich chikel. Suenta mahtanil yuun chahpanel chuliatel sacerdote etik te mero buhtsanjike. Ha te chik bil mahtanil suenta yichel tamuk te kahvaltike. Patil te Moisés, las tzakvei te stan te chambalame. Las toyila beitas tohol te kahvaltike. Ha te stan te chi suenta chahpanel chuliatel te sacerdote etik. Ha te kota suenta te Moisés. Kichnish bitil pasota mandal yuun te kahvaltike. Te Moisés la yich chin te buk aceite suenta chultesel. Sok chich aitas bates kahtib te chikels mahtante diose. Las tichambeitas bate Aron sok te snichnab. Sok nishtas bates kuik suenta sacerdote el tas pisilik. Hich las pasbeitas toholtas pisilik te Aron sok te snichnab. Sok skuik yun sacerdote el tas suenta chulteselik. Patil te Moisés, la yalbei te Aron sok te snichnabe. Payek te tibal tas tohol yochibal na ilpak, te bantia yich koponel te kahvaltike. Ti aik te tibal sok te vah aitach inmoch, suentas chahpanel te avatelike. Te mesha tiik te yochibal te na ilpak, te bantia yich koponel te kahvaltike. Hichnish te bitilas pason ta mandal. Te Aron sok te snichnab, yames tiik te tibale, te shie. Patil, yame chikik te melas pas sobrail te tibal, sok te vaje. Sok mamek ehelukyesh bahtik tas tohol te yochibal na ilpak, te bantia yich koponel te kahvaltike. Hukeb mekal hitya pasik, melel hukeb mekal te chultes bileche. Te kahvaltik, la yalish mandal te bila chapal yuun te yich pasulayel, suentas kanel perdon yuun te muliletika pasoike. Hityas kan pasel te bitila yichish pasel nashe. Ha yuun, yames kan te yesh ainesh hukeb kal sok hukeb ahkobal tas tohol te yochibal na ilpak, te bantia yich koponel te kahvaltike. Chunek me te mandal yuun kahvaltik, hich me ma bayesh lahesha. Melel hich me aites mandal kahvaltik te la yalbone, shit te Moisese. Te Aron sok te snichnab, las pasik spisil te bitik mandali la yal kahvaltik ta suenta Moisés. Levítico capítulo 9. Aron la sachia telta sacerdoteil. Taswasha kebal kala, te Moisés las kopon te Aron, te snichnab, sok te mamaletik ich bilik ta mok yun Israel. Hich la yalbei te Aron. Ik atel kohtoro, yun ya yich akel ta milbil mahtanil yun te amulike. Sok koh tatchi te mayuk bila bolo bentas baketal. Yun ya yich akel ta suenta mahtanil te skohtol ya yich chikele. Yame awak beitas tohol te kahvaltike. Te Israeletik albeya. Akas tsakiktel koh tat tenzun, suenta milbil mahtanil yun mulil. Koh toro. Sok kohchi, pero ha mete kashem ta hun ha vile. Haik mete mayuk bi bolobentas baketal, suenta yon ya miyich el ta suenta mahtanil, te skohtol ya yich chikel. Sok shan kohtwakash, sok kohtachi, suenta yon ya yich milels mahtanin te kahvaltik, ta suenta te lamal otanile. Ak ame yich tel sok mahtanil harina, vots bil me sok aceite. Melel ya meshtal ta toholik yotik te kahvaltike, shi te Moisese. Te Israeletik, la yichik bail kalal taban te aite nailpak, te ban te yich koponel te kahvaltik. Ha te bila albot sobik yuun Moisés. Tas pisil, las lamans baik ta te kleh tas tohol te kahvaltik. Te Moisés hich layal. Ha te bila yaloh kahvaltik. Pasaik, hich meya yaks bata ilel ta toholik, soks mukol yutzil shohobil, shi. Te Moisés, hich layal bei te Aron. Noptsaham bael tas kahtihip ta chikel mahtanil, mila te mahtanil yun amul, sok te chambalam ya wak ta chikel skohtol suentas kanel perdon yun amul, sok nistes mulik te Israeletike. Aka te mahtanil yun Israeletik suentas kanel perdon yun tes mulike, hich niste bitil yaloh mandal te kahvaltike, shi te Moisese. Ha yun te Aron, noptsah bael tas kahtihip ta chikel mahtanil,
Las bohbeisnuk te toro la yak suentas canel perdón yuun te smule. Tesnichnap te Aaron, la yichiktel tas tsel te chichele. Hich te Aaron, las muls bigtal skap ta chich. Las hash te shulo biletik yuun te skahtihip ta chikel mahtanile. Te sobra el shan hil te chiche. Las maltas hoyobal ta yakan te skahtihip ta chikel mahtanile. Och chik ta skahtihip te shepuil. Te srinion, sok te bante ay shepuil se kop te chambalam, la yich milel yuun te mulile. Hich niste bitil albot mandal yuun kahvaltik te muisese. Pero tes bak etal sok tes nuhkulel, las chik tas pat te campamentoe. Te Aaron, las bohbeisnuk te chambalam ya yich akel suenta mahtanil tes kohtol ya yich chikele. Tes nichnap te Aaron, la yichik bael tes chichele. Hate las tzihtzambei tas hoyobal tas pat tes kahtihip ta chikel mahtanile. Sok la yichik bael tes hol te chambalam, sok tes bak etal yicho nivak sesenel, la yich akel suenta mahtanil tes kohtol ya yich chikele. Te Aaron, las chik spisil tas kahtihip. Las pokbei te pitig aita yutil shchut, sok tas chebal te yae. Las chik tas kahtihip, hich las pasbei tas kohtol te chambalame. Te Aaron, la yakshan te mahtanil yuun te israeletike. Las tzak te tatenzun, te hate milbil mahtanil yuun smul te lume. Las bohbeisnuk, la yak yuun te smulike. Hich nish te biti las pasok te yan mahtanil ne la yake. Te kala la yak ta mahtanil te chambalam te skohtol ya yich chikele. Hich las pas te bitil chapal skoplale. Sok la yak te mahtanil arina. Las tzak hop. Las chik tas kahtihip sok mahtaniletik te ya yich chikel ta huhun sabe. Te Aaron, las bohbeisnuk te wakash. Sok te tatchih te la yakik te israeletik yuun milbil mahtanil suenta te la mal otanile. Te snichnap Aaron, la yak beyik te chichele. Hich te Aaron, las tzitzimbe tas hoyobal tas pat tes kahtihip ta chikel mahtanile. Sok akbot nish te shepuil te wakash sok te chihe, sok nish te sne, te shepuil smahkil te sbikile, te srinion, sok te shepuil ay ta sehkobe. La yak beyik soin te stanik te shepuile. Hich te Aaron, las chik te shepuil tas kahtihip. Pero te stanik, sok te swael ya te chambalametike. Harnash las pastas tohol kahvaltik te yas toyilabei tas tohol. Hich nish te bitil albot mandal yun kahvaltik te muisese. Te Aaron las toiskab. Las kambei bendición tas tohol te slumal Israele. Te kala lahyo tanta yakel te milbil mahtanil yuun te mulile. Sok te mahtanil te skohtol ya yich chikele. Sok te milbil mahtanil ta suenta la mal otanile. La yihkitayik hilel tas kahtehip mahtanil te Aarone. Te Moises, sok Aaron, ochik baelta nail pak te bantia yich koponel te kahvaltike. Kala lokik, las kambeyik bendición tas tohol te Israeletike. Hich te kahvaltik, la yaksbat ta ilel, sok mug shohobil tas tohol te lume. Lok kak tas tohol te kahvaltike. Las lahin tak ashel te chambalametik te yak tak ahkele. Sok nish te shepuil ayik tas kahtihip te chikels mahtan te diose. Kala la yilik, tas pisil te Israeletik, tulan awunik ta suenta yutzil kinal yayik. Las tinans bay kuel kalal talum testi bayke. Levítico capítulo 10. Smul Nadab sok Abiu. Ten Nadab sok Abiu, hates nichnab Aaron, tahuhu tul, las tzak te yavil yak alik. La yak beyik ak sok spomil, la yak beyik smahtanin te kahvaldike. Pero te ak la yak ike, mahauks mandal te kahvaldike. Hayuun, loktel ak tas tohol kahvaltik, kashel lahik te chikel. Hich lahinotik yuun te kahvaltike. Patil, te Moises hich la yalbe te Aaron. Haay ta yotan kahvaltik te kalal hich la yale. Te mach atik yash noptzahik ta tohol, yamekak beyilik te hoon te chuldiosone. Tas pisil te Israeletik, yamekak beyilik te shohobil kutzilale te shie la yut. Te Aaron, mabak opoh yuun. Te Moises, la yiktel te Misael sok el Safan, snichnap usiel, stahun Aaron hich la yalbe. La, lo que saik bael ta chul avilal te avermanotak te la hemikishe. Lo que saik bael ta spat campamento la yut. Hich noptzahiktel. Tas nachtil ko iknish las likik bael te animaitik. Las lo que sik bael ta spat campamento.
Hiç niște bitil albotic iun te Moisese. A telil aita suenta spasel sacerdote etic. Te Moises hiç la yalbei te Aaron soc te snichnabe, hat Eliasar soc Itamar. Tes biluk mea holik. Soc mamesha chia kuik suenta senia melotan. Suenta iun mame orauk yashlahesh. Soc mame orauk ya yaktel yilimba Dios tas tohol te Israeletike. Yante a vermanotak te huna tsumbalik soke, soc spisil te Israeletike. Yashu ya yak ikta ilel te yasmelio tanik iun te machatik lahik tak ak te la yaktel te kahvaltike. Soc te haeshe, mamesh kubesh bael ta yochibal te nailpak, te bantia yich koponel te kahvaltike. Suenta yun mabayash lahesh a. Melela vich uhikish chultesel ta suenta te aceite yun te kahvaltike, shis koplalik yun te Moisese. Mero hich nish las pasik a te bitil albotik yun te Moisese. Te kahvaltik, las kopon te Aaron, hich la yalbe. Te biora yash ochat soka anichnap ta yutil nailpak, te bantia kich koponele. Mameshu ya wuchik bino. Sok mameshu ya wuchik tulan uchbalil. Melel yamesh laheshun. Ha mandalil te mayuk biora yash las koplale. Yamesh kashtas toholik tatiletik, sok tas tohol al nichanetik. Suenta yun hich mia naix tsahtayel a te bila chultes bile. Sok te bila maba chultes biluke. Sok te bila lex koplale. Sok te bila malekux koplale. Sok yameshua unik ya wakta nopel yun te Israeletik, te mandaliletik te la kakbesh ta suenta Moises, shis koplal yun te kahvaltike. Patil te Moises la yalbei te Aaron, sok uk te Eliasar, sok te Itamar, ha te chep shans nichnap Hilem Aaron. Tsakaik te mahtanil arina te Hilem, te ha sobrael te chikbil mahtaniletik te la yich akel ta stohol te kahvaltike. Veaik te bila mayux lebadurail, ta nopols kahtihip te chikel mahtanil. Melel mero chultesbil. Veaik ta yavil chultesbil. Melel ha mete kota ventaik ha atsoka nichnap. Te Hilem ta mahtaniletik, ya yich chikel suenta yich el ta muk te kahvaltike. Hich ay te mandal kichoh alele. Te stan. Te haya yich toyilayel ta stohol te kahvaltik, sok te ya chambalam te suenta patanile. Ya meskania ve ta yavil te yich o lekup te sels koplale. Ha at sok te kerem nichnap, sok te avancil nichnabe. Melel ha mete kota ventaik te Hilem yun te milbil mahtanil suenta lamal otanil te yayak te Israeletike. Te ya, te ha suenta patanile, sok te stan, te haya yich toyilayel tas tohol te kahvaltike. Ya me yich ich el bael tas tohol suentas mahtan. Hich bitil te shepuil te yich ak el yun ya yich chikele. Hainto, spisil ora hat me avu un soka nichnap. Hich niște bitil yaloh mandal te kahvaltike, și te Moisese. Te Moises las okobei. Banti ai te tensun ya yich milel suenta mulile, și. La yai te la yich ish chikele. Hich ilinik tas toholik te Eliasar sok te Itamar, te chepshans nichnab Aaron Hileme, hich la yalbei. Bi un mabala tiik ta chultesbil yavil te milbil mahtanil suenta mulile. Melel mero chultesbil. Ha yun ha esh la yak beyesh te kahvaltike. Suenta yun haesh, yamea kuchbeik ates faltaik te Israeletike, suenta yun hich miastaik ate perdon yun smulik tas tohol te kahvaltike. Melel mavala yich ichel ochel ta yutil chulavilal te chichele. Te haesh, las cante la tiik te milbil mahtanil te yamakul te nailpak templo te chultesbile, hich nish bit ilah pasesh ta mandale, shi te Moisese. Hakbot yun Aaron. Aya wai. Nash to nash la yakik tas tohol kahvaltik te milbil mahtanil yun smulik. Sok te mahtanil te skohtol ya yich chikele. Pero te hone, ay bilak uemish ta pasel ta venta. Ha te lahik te nichnabe. Te ho kon lahti te milbil mahtanil yun te mulil te nashe. Lek balyotan yun te kahvaltike? Shi. Kalalayay te Moises, lekub yotan yun. Levítico capítulo 11. Chambalametik lex koplalik tatiel, sok malekus koplalik tatiel. Te kahvaltik las koponte Moises sok te Aaron, hich albotik. Albeyeik te Israeletik, tas pisil chambalametik kushulik te kinal, te yascha hatshan te sveelike, sok te shalal slotsik, yameshu yastiik. Pero mameshu yastiik stukel te yantik chambalametik. Manchuk te miascha hachan sveelik, pero maba shalal slotsik. Sok ay shalal slotsik?
pero maba yash chaha chans veelik. Hate camello, melel yash chaha chans veel, pero maba shalal slots. Hayuun, malekux koplalta tiel. Hate kohtom, melel yash chaha chans veel, pero maba shalal slots. Hayuun, malekux koplalta tiel. Hich nishte liebre, melel yash chaha chans veel, pero maba shalal slots. Hayuun, malekux koplalta tiel. Te chitam, manchuk te me shalal slots, pero maba yash chaha chans veel. Malekux koplalta tiel. Mameshuya ti beyix baketal te chambalametike. Sok mameshuya pik beyix baketal te kalal yash lahike. Yuun malekux koplal. Te chambalametik kushulik ta yutilha tamar, o tayandik mukulha. Hanashme yashuya tiik, te aish chinshikik, sok te aish sulile. Pero te bante mayuk chinshik, sok te mayuk sulile. Ilay biluk me awonix tukelik. Manchuk me ayik tamar, o tayantik haetik. Manchuk me chin o muk. Pahals koplalik. Ilay bil chambalametik me awonik. Mameshuya ti beyix baketalik. Ilay biluk me awonik. Sok yame vilay beyik tes baketalik te kalal yash lahike. Spisil chambalametik ta ha te mayuk chinshikik, sok te mayuk sulilike. Ilay biluk me awonik. Te mutetik. Mameshuya tiik into. Yameskante ilay bil awonike. Haik te águila. Quebranta hueso mut. Águila yun mar. Milano mut. Alcon mut. Sok yantik águila etik. Spisil ta chap hoch mutetik. Avestruz. Lechuza. Gaviota. Sok spisil yantik gavilanetik. Búho. Cormoran mut. Ibis mut. Cisne mut. Pelicano mut. Buitre mut. Cigüeña mut. Sok spisil ta chap garza mutetik. Abubia mut. Sok te soțe. Spisil chuchul chambalametik te yash vilik. Sok te yash benik talum. Ilay biluk me avunik. Manchuk me yash vilik sok yash benik talum kinal. Yashu ya tiik te me hun ay sok yaik te yakanik. Yuun shlutlon yash vilik talume. Haik yashu ya tiik into. Spisil ta chap kulubetik. Mukul kulubetik. Masan. Chil. Sok pirich. Pero spisil yantik chuchul chambalametik te yash vil sok te yash benike. Ilay bil me avunik stukel. Te bitik malekuk skoplal yash kwashuun. Haik into. Mach aukate yas pikbeites baketal hunuk te chambalametik laheme. Mamelekuk skoplal yashil yuun kalal ta yihkubel kinal. Mach aukate yas hachbeis baketal te chambalametik laheme. Yameskante yas sak te skus bake. Sok mamelekuk skoplal yashil yuun kalal ta yihkubel kinal. Spisil chambalam te aislots. Pero te me maba shalale. Sok te maba yash chaha chans veele. Mamelekuk skoplal awonik. Mach aukate yas pikbeis baketal te me laheme. Mamelekuk skoplal yashil kalal ta yihkubel kinal. Spisil chambalametik chaneb yakan. Testan yakan yastek lum ay. Mamelekuk skoplal awonik. Mach aukate yas pikbeites baketal te me laheme. Mamelekuk skoplal yashil kalal ta yihkubel kinal. Hanime hiç te mach yas hachbeis baketal te me laheme. Yameskante yas sak te skus bake. Sok mamelekuk skoplal yashil kalal ta yihkubel kinal. Yameskante malekuk skoplal awonik te chambalametike. Te chambalametik staslahan yash benik talum kinale. Mamelekuk skoplal awonik. Haik te sabin. Choetik. Sok spisil ta chap yantik chambalametik te staslahan yash benik talum kinale. Hiç bitil te okots. Lagarto. Shain. Kintun. Sok echeh chan. Tas spisil te chambalametik te mero bayalik ta kinale. Haik me yas kante ya vilayik. Mach aukate yas pikbeis baketal te me lahem. Mamelekuk skoplal yashil kalal ta yihkubel kinal. Sok mamelekuk skoplal yashil spisil biluketik. Yash chay kueltas ba te lahem chambalam. Manchuk te me biluketik pasbil ta te. Kuil. Sok biluk a pasbil ta nuhkule. Koshtal. O biluk a tehibal yun atel. Yameshu yayi chikakel ochel ta ha. Mamelekuk skoplal yashil kalal ta yihkubel kinal. Hiç melekubenis skoplal yashil a. Te me ay lahem chambalam te yash chay ochel ta pakbil oshom. Mamelekuk skoplal yashil sok spisil te bitik ay ta yutile. Te oshom. Yameyich top el ta kashel. Spisil ve elil yash taut yun yalel te oshom. Mamelekuk skoplal yashkot. Sok spisil bila uch balil. Te ay ta oshome. Mamelekuk skoplal yashil.
Te miești ai cueltas ba biluketic de lahems baketalik, mamelekuk skoplaliashil, manchuk me horno, o te miyavil kah suenta cocina, puersa me ayich hinelta kashel, mamelekuk is skoplal. Pero te slokib ha, o te me poso te bantia vuchik hae, stalel melek skoplaliashil stukel. Jan te mach easpik beites baketal te lahem chambalam, mamelekuk skoplaliashil stukel. Tem ayash ay kuel te lahem chambalametik, tas bas bak tsunubil te kechelia yich tsunele, tes bak tsunubile, lekmes koplaliashil. Pero te me yicho tzahel tes bak tsunubile, te me ayash ay kuel tas ba te lahem chambalame, mamelekukis koplal. Te me ayash lah chambalametika vonik te lekta tiele, te me aymach easpik beites baketale, mamelekuks koplaliashil kalalta yihkubel kinal. Te mach easti beis baketal te chambalam stukel laheme, yameskante yasak te skus pakike, sok mamelekuks koplaliashil kalalta yihkubel kinal. Hanishich te mach easlok es beis baketal te lahem chambalame. Ak asak te skus pake, sok mamelekuks koplaliashil kalalta yihkubel kinal. Mameshu yatiik te chambalam, yas tas ba tabel talume, melel ilaibil chambalam stukel. Tas pisil te chambalametik te staslahaniash benik talume, mameshu yatiik. Manchuk te yas tas bae, o te ait chaneb yakan, o kashema. Mashu yatiik, melel haigmet te ilaibil chambalametike. Mamesh avak avaik ta ilayel, sok te malekuk yeshkota koplalik ta suenta chambalametik te yas tas baik ta bel talum kinale. Melel hoon te ahvalilon, sok te diosona vunike. Te haishe, yameskante mero ya lekuptes a koplalik, sok te chultes bil yesh eneshe. Melel chul dioson te hoone. Mamesh avak te malekuka koplal yesh kuata sventa te chambalametik yas tas baik ta bel talum kinale. Hoon te ahvalilon te lakik eslok el telta Egipto. Suenta yun diosona unik tukel. Ha yun te haishe, chultes bilukeshme. Melel chul dioson te hoone. Hichmeyesh ko avalik tas toholik, shite kahvaltike. Hames koplal chambalametik, te mutetik, sok te chambalametik te aik ta ha, te yas tis baik ta ha. Sok spisil te chambalametik te yas tas baik tas ba te lum kinale. Suenta yun hiche shuta naela, te banti lex koplale, sok te banti malekuks koplale. Sok te bila chambalamil te lex koplalta tiele, sok te malekuks koplalta tiele. Levítico capítulo 12. Bitiliayich lekup te sels koplal ans kalaliash ayin yal. Te kahvaltik las kopon te Moisés, hich la yalbe. Albia te Israeletike. Te kalaliayik yal te anse, te me yayalatay tulch inkerem, huke mek al malekuks koplal. Hich te bitil kalal stalel yayil te chamele. Te alal, yameyit circuncisión te kalal yasta vashakep kal yayinele. Pero tesmee, yatomes lekup te shans ba yuun te malekup skoplal yuun te chichele. Hatomete metzaka oshlahuneb shavinik ale. Mameshu yasak biluketik te chultes bile. Sok mameshu yash ochta nailpak templo, te me mabatzakahem te hayeb kal te yas lekup tesba. Pero te mechin achish te yal yash ayine. Che me semana malekup skoplal yuun. Hich te bit ilias pas te stalel yayil chamele. Sok yames lekup te shans ba yuun te malekup skoplal yuun te chichele. Hatomete me lok washakeb chanvinik ale. Te kalal yas tzaka te hayeb kal te yas lekup tesba. Manchuk me chinkerem, o chinachish te yash ayine. Pero te meile, yameskante yayik bael ta yochibal na el pak te banti yakich kuponel. Koh chi te hun ya uilale. Suenta yun yayich chikel tas kohtol suenta mahtan. So koht stumut, koht pulivok, suenta milbil mahtanil yun mulil. Yameyak bey te sacerdote. Te sacerdote, yameyak montah tohol hoon te ahvalilone. Suenta yun yayich kambeyel perdon te ants. Yun hich miyesh lekup skoplal ate bitil kechahish te chichele. Hich meshko avaltas toholik, shite kahvaltike. Ha skoplal te bitil yesh ayin te chinkireme sok te chinachishe. Te me mashu yun te meil te yeyak te chihe. Yameshu yayik tel che pulivok o tsumut. Hun yun mahtanil te skohtol yayich chikel. Yan yun milbil mahtanil yun mulil. Hich te sacerdote, yameskambey te perdon. Hich miyesh lekup skoplal hilel ate anse. Levítico capítulo 13.
Σκοπλάλ τε τσαμέλ τε γιας τσικνάτα νουκουλελτικ. Τε καχβαλτικ λα σκοπον τε Μωυσές σοκ Αρών, χιτς αλβοτικ. Τε μαϊμάτς ασίχτεμ τες μπακεταλέ, τε με σαλουμπέν, τε με yakta bolobels νουκουλέλ γιλέλ, ότε με ais καέλ τε χιτς γιλέλ τε μπιτ ηλ καέλ τσαμέλ, για με γιτσικ ελ μπαέλ τε στοχόλ sacerdote Αρών, οχά τε sacerdote ετικ τε χα πατήλ αλ νίτσανετικ γιονέ. Τε sacerdote, για μες τσαχταγίλ τα λέκ τε τσαμέλ άιτας νουκουλέλ, τε με σακουμπέν τε σοτσίλ τα μπάντι άιτες τσαμέλε, σοκ τε με πουχουλίς οτσέλ ιούν τες νουκουλέλε, μέρο χα με τε καέλ τσαμέλε. Τε με λας τσαχταϊσίλ τα λέκ τε sacerdote, για με γιάλ τα χαμάλ τε μαλεκουκίς κοπλαλέ. Τε με σακ τε μπάντι μπολομπέν τες νουκουλέλε, pero τε με μάμπα πουχουλ οτσέλ ιούν τες νουκουλέλε, σοκ τε με μάχα οκ σακουμπέν τες σοτσίλε, τε sacerdote, για μες μακ χουκებ καάλ τε μάτς άιτα τσαμέλε. Καλάλ γιασλόκ χουκებ καάλ, για μες τσά τσαχτασάν γιλ τα λέκ. Τε μες τάλελ χιτς άιτες τσαμέλε, τε με μάβα πухκέμ μπαέλ τας νουκουλέλ, για μες τσά μακσάν χουκებ σάν καάλ. Καλάλ γιασλόκ χουκeb καάλ, για μες τσά τσαχτασάν γιλ τα λέκ γιαμβουέλτα. Τε με γιακτακ ούμτσάιέλ μπαέλ τες τσαμέλε, σοκ τε με μάβα γιάκτα πухκέλ μπαέλ τας νουκουλέλ, τε sacerdote, για με γιάλ τα χαμάλ τε λέκ άισε, Melel hiç koem te bit il yunash tsahu bentes nukulele. Ha yun te chamele, ya me sak te sku spake. Hiç mele kubenis koplal yashil. Yante me yakta puhkel tas kohtol spake tal tas nukulel te mach aita chamele, te me las tsahtayish ate sacerdote. Sok te le yalish ta hamal ate le kubenis koplal te mach aita chamele. Ya mes cha bahchan tas tohol sacerdote. Sventa yun, yashcha tsahtayota lek yun. Te melayil te sacerdote te yakta puhkel bael tas baketal te mach aita chamele, te sacerdote, ya miyal ta hamal te malekuk skoplal te mach aita chamele, melel te chamel yichuhe, ha te kael chamel te mashkeh chahe. Te me ay mach at sakbil ta chamel te snukulele, ya miyich ikel bael tas tohol sacerdote. Te sacerdote, ya mis tzahtayil ta lek, te me yakta sakubel te siht emal te snukulele, sok te me yakta sakubel te stotzile, te me chicanta ilel te sistemale, ha me te kael chamel ya shachta nukuleltik te mashkeh chahe. Ha yuun te sacerdote, ya me yalta hamal te malekux koplal ayuun te chamele. Ma puersa ukish te yas make, melel malekukis koplal. Te me ora nashesh puk bael te kael chamele, te me yas kanyesh potsbot hachel te yakan kalal tas hol te mach aita chamele, te sacerdote, ya mes tzahtayil talek, te me pots botis kohtols baketal yun te chamele, te sacerdote, ya me yalta hamal te lek ais koplale, melel te chamele sakubish, ha yun le kubis koplal te mach aita chamele. Pero te me ay biora yash chignatas baketal te yakta lok el yalel te yechene, mamelekuks koplal yashil. Te sacerdote, ya mes tzahtay beyil ta lek te yechen te ayalele, ya me yalta hamal te malekukis koplale. Melel te yechen te ayalel, Mabalek escoplal, ha mete kael chamele. Te me ay biora cha sakup shan yambuelta te yechente ayalel, te mach aita chamel, yamesh bahtas tohol sacerdote. Suenta yun yas tzahtayil talek, te miayil te sacerdote te sakubenish, te banti bolobentes nukulele, yameyal ta hamal te lekubis koplal te mach aita chamele, melel lekubis koplal hilel. Te me ay mach yashach ta bolobeltes nukulel, pero te me yash kashe, Tem aito sistem sok sak yashil te bant yash kashe, o tem aito saluben te sak o tsahe, yameskan yash bahtas tohol sacerdote. Tem yayil te sacerdote te ha puhulish ochel te banti bolobene, te ha toyol aites nukulel aito hileme, sok te me sakubeniste tzotzile, yameyal ta hamal te malekuk skoplal te mach aita chamele, melel te chamel yichuhe, ha te kael chamele. Te miayil te mayuk sakuben tzotzil te banti kote chamele, sok te me maba puhul ochel te snukulel te lekto aye, te me yakta chayel baile, ya mesmak hukeb kaal te mach aita chamele. Te me yakto ta pukel bael ta snukulel te bila amen aitas baketale, te sacerdote, ya me yal ta hamal te malekuk skoplal yun dios te chamele, melel ha te kael chamele. Yan te me maba yakishta bolobel bael te banti aite chamele, Yun mechanash yakta totobel te bandi kaste chamele. Te sacerdote, ya me yalta hamal te lek ais koplale. Te me ay macha kahkem tes nukulel, te me ay sak sokza, o te me sak,
te banti kahkem tes baketale, te sacerdote, yames tzahtayil talek, te me yakta sakubels tzotzil te banti aite chamele, sok te meha puhulish ochel tes nuhkulel te banti aite chamele, te meha toyamishilel tes nuhkulel te banti leke, yun ha te kael chamel te yashachta nuhkuleltik te banti kahkeme. Te sacerdote, yameyalta hamal te malekuk skoplal, mele ha te kael chamele. Te kalayas tzahtayil talek te sacerdote te banti aite chamele, te me mayuk yakta sakubels tzotzil, sok te me maba puhul ochele, te me mahawak toyol yakta hilel tes nuhkulele, te me yakishta kunch ael bele, yames mak hukeb kal te mach ayichoch chamele. Kalalias tzaka te hukeb kale, yames tzahtayil talek te sacerdote. Te me yakishta puhkel bael tas nuhkulele, hich ora yalta hamal te maba leka eskoplal te mach ayichoch chamele, melel ha te kael chamele. Pero te me maba yakta puhkel bael tas nuhkulele, te me yakta kunkunch ael baele, yunish hanasi te malate banti kahkeme. Ha yun te sacerdote, yameyalta hamal te leka eskoplal te mach aita chamele. Melel hanashich ayun te yakta smakels bat te banti kahkeme. Te me ay ants o vinik, te ay echenta sol, o ta yalan te sacerdote, yames tzahtayil ta lek te echene. Te me puhul ochel tes nuhkulel, sok te me kanish te buk tes tzotzil, sok te me mayukish bayale, te sacerdote, yameyalta hamal te maba lek ayis koplal, mele yichoch te kael chamel, te yashach ta holole, sok ta yalan Te kalal yas tzahtayil ta lek te sacerdote te banti aite echen, te miayil te maba puhul ochel tes nuhkulele, sok te me mayuk yihkal tzotzile, ak asmak hukeb kal te mach ayichoch chamele. Tas hukebal kal, te sacerdote, yames tzahtashanyil ta lek te echene. Te me maba puhkem te echene, sok te me maba puhul ochel tes nuhkulele, sok te me mayuk skanal tzotzile, yameyal mandal te sacerdote, te yashoshbe te tzotzil sol sok te yisime. Yan te banti aite echene, mamesh hoshbe istukel. Patil, yamea makshan hukeb kal. Kalal yash kash te hukeb kale, te sacerdote, yames cha tzahtashanyil ta lek te echene. Te me maba puhkem te echene, sok te me maba puhul ochel tes nuhkulele, te sacerdote, hich ora yalta hamal te lekubis koplal te mach aita chamele. Yames sak te skuspake, hich me lek skoplal yash hilisha. Yan te me ayakta puhkel tas nuhkulel te chamel te kalala yichish alel ate lek ay skoplale. Te sacerdote, yames cha tzahtashanyil ta lek te mach ayichoch chamele. Te me puh bael tas nuhkulele, ak ames leyil te me ais kanal tzotzile. Tem aye, maba lekis koplal. Yan te miayil te yakista kehchahel te chamele, soklok emiste yihkal tzotzile, ha senya te yakista kolele. Ha yun te mach aita chamele, lekubenis koplal. Hich ora te sacerdote, yameyal ta hamal te lek ayis koplale. Te me ay ants o vinik te ay sakubentes nuhkulele, te sacerdote, yames tzahtabeyil ta lek tes nuhkulele. Tem ayas tabeh tebuk saksaktik yihkale, Hanash me chin yakta chiknahe lok eltas nuhkulel. Te me hich aye, yun me lek ais koplal stukel. Te me ay vinik te yash luba tes tzotzil sole, te met ashal yash hil tes sole, te vinik lek me ais koplal stukel. Te me yash luba tes tzotzil sol tas tiba, te met ashal yash hil tes tiba, lek me ais koplal. Yan te me yash chiknah chamel te hichilel te sak o tzah te banti lubahem tzotzile, te metas tiba, o te metas patrole, yun me yakta hachel ate kael chamele. Ha yun te sacerdote, yames tzahtayil talek, te me sak o tzah te siht emal te chamel, ay tabanti tashale, hich nish te bit ilias pas te chamel, tas nuhkulel te bakete. Ha yun te vinik yichoch kael chamel, melel aish chamel te schole. Ma balek ais koplal te vinike, hich me yayal ta hamal te sacerdote. Te macha hichoch te kael chamele, yames kante chiem te sku spak yaslape, anals tukel te schole, sok olil makal te yelave. Yamesh avun, malekukon, shime. Te chayeb kal yichoch te chamele, malekuk, shimes koplal. Sok stukel me yesh nain ta spat campamento. Te me ayesh chiknas totol ta pak pasbil ta lana o ta lino, te me yesh chikna ta halbil pak pasbil ta lino, ta lana, te me yesh chikna ta nuhkul, o ta yandik biluketik te pasbil te nuhkule, te stotol ay ta biluketike, te me yash,
o te metzaje, senia mete aistotole, yames kaniash bayak beyil te sacerdote. Te sacerdote, yames tzahtayil talek te bila chikane, yames mak hukeb kal te biluketik te aisenia chamel te ae. Tas hukebal kal, yames tzahtayil talek te seniel aye, te me puhkemish te kuil pakal, o te me bila halbile, ta nuhkul, o te biluketik pasbil ta nuhkule, seniame te has totol te yashlahinwane, sok malekuk skoplal te biluketike. Spisil te biluketik, yameyich chikel ta kashel, melel hame te chamel te yashlahinwane. Pero te me yas tzahtayil talek te sacerdote, te me mabayak ta puhkel bael te chamele, yameyal mandal te yayit sakel te biluketik te bante ay te chamele, sok akame mahkukshan hukeb kal te biluketike. Te kalala yiti sakel a te banti bolobene, yames tzahtashanjil talek te sacerdote. Te miyayil te mabachayem te banti bolobene, yun hame te chamel yashlahinwane. Te biluke yameyich chikel. Manchuk te me maba puhkem bael, melel yunish ochem bael ta yolel a. Hich ta yutil, sokhani hich ta spat. Te kalal yas tzahtayil talek te sacerdote, te meyak ta chayel bael yun te la yit sakel, akas chilokel te banti chikan senia ta kuil pakal, o ta halbil pak, o ta nuhkule. Yan te me chiknashan yan vuelta, te miyash puhk bael ta kuil pakale, ta halbil pak, o ta biluk te pasbil ta nuhkule. Yameyich chikel ta kashel te bitik bilukil, te aibila chiknah te a. Te kuil pakal, halbil pak, o biluka te pasbil ta nuhkule. Te me chay te senia yicho te kalala yit sakele, yameyichan sakel hunuk shan vuelta. Hich tomel le kubenis koplal yashil, shi te kahvaltike. Haik te bitik yaskam pasel te mai seniel kael chamel te yash chikna te kuil pak alatik pasbil ta lana, te me pasbil ta lino, te me halbil pak, o biluketik te pasbil ta nuhkule. Suenta yun hich yashu yayich alel ta hamal a, te me lex koplal, o te me malekuk skoplal. Levítico capítulo 14. Mandaliletik suentas lekuptesel kael chameletik. Te kahvaltik las kopon Moisés hich la yalbei. Ha te mandalil yaskam pasel suentas lekuptesel skoplal te machayas tzakotik ta kael chamele. Te machayicho te chamele, yameyich ikel bael tas tohol sacerdote. Te sacerdote, yameshlok bael ta campamento. Te miyashkos tzahtayil ta leka. Te miyayil te sacerdote te chayemish te chamel yichuche. Te sacerdote, yamestikun ta ikel tel cheb chin hamal mutetik, kushul, sok te lex koplale, yuun te machayayich lekup te sels koplale. Kushul me, sok lekmes koplalik, sok cedro, tzahalpak, sok isopo. Yameyal mandal te yayich milel ko te chin hamal mut, tas bapak bil oshom te yichuh yalel slok ibha, te yak ta oke. Yames tzak te chin hamal mut te kushule, te cedro, te tzahalpak sok te isopo. Yame yatzes tas yichel te chin hamal mut la yich milel tas bat te yalel slok ibha. Yames tzitzan huke vuelta ta chich te mach la yich lekup te sel, yuun te bitil tzakot ta kael chamele. Patil, yameyal te hamal te lekup te zbilis koplale. Te chin hamal mut kushule, yames koltai bael ta libre. Te mach yich lekup te sel skoplal, yames kante yasak te skuspak, yames poksba ta skohtol. Sok yames lokes pisil te stotil spak etal ta skohtol. Suenta yun hich me yich lekup te sel bael skoplal a. Patil, yames huishesh och ta campamento. Hauk meto. Huke mek al yesh ain ta yol kinal. Ta sukebal kal, yames tashan ta kashel te sole, yames lokes yisim. Te stotil sit, sok tas pisil te stotil ta skohtol spak etale. Yamesak te skuspak, yames poksba ta skohtol. Hich me lekup te sbil skoplal yashil. Ta swashekebal kal, yasak chep chihetik te mayukbila boloben ta spak etal. Sok kot me chih te junto nash yawilal te mayukbila boloben ta spak etal. Sok shan, yameyichtel olil sukeb kilo te mero lekil harina vots bil sok aceite, suenta mahtanil trigo. Sok tep masta olil litro aceite. Te sacerdote te yaspas atel yuun yak el lekup te sels koplale, yameyak tas tohol yochibal na el pak te bantia yich koponel te kahvaltik, te macha yich lekup te sels koplal, sok spisil te mahtanile. Te sacerdote, yamesak kohtokchi,
Sok tep ma oliluk litro aceite suenta milbil mahtanil yuun te faltas tauge. Yames toyilay muels pisil tas tohol te kahvaltike. Yames mil te chih ta chul avilal te banti ayich bohels nukik te chambalametik te ayichik akel ta suenta milbil mahtaniletik yuun mulil. Sok te ayich akel suenta mahtanil te skohtol yayich chikele. Te milbil mahtanil yuun te faltas tauge. Hame yuun te sacerdote pahal sok te milbil mahtanil yuun mulile. Melel mero chultes bil. Te sacerdote yames tzak tebuk tas kaptes chichel te milbil mahtanil yuun falta. Yameyich hashel tas kunil swal chikin te mach ayayich lekup te sels koplal. Tas me swal skap, sok tas me swal yakan. Ora meyas tzak tas kap tebuk aceite. Yameyak betas tanshk eshenkab. Yameyach esate yal swal skap te aceite te yichuhe. Sok yames tzihtzan huke vuelta te aceite tas tohol te kahvaltike. Te aceite hilshan tas kabe. Yameyich tebuk te sacerdote. Suenta yun yashash tas kunil swal chikin te mach yayich lekup te sels koplale. Tas me swal skap, tas me swal yakan, sok tas bates chichel te milbil mahtanil yuun falta. Te hichan yipal yashil te aceite. Yameyich hashel tas hol te mach yayich lekup te sels koplale. Te sacerdote. Hich miyas tabeate perdon yuun smul te yayak te kahvaltik tas tohol te mach yayich lekup te sels koplal yuun te chamele. Ora me yayak te milbil mahtanil yuun mulil te sacerdote. Hich me yayak otok ta pasel te lekup te sels koplal tas tohol te mach amalekuk skoplale. Patil, yames mil te chambalam yayich akel suenta mahtanil te skohtol yayich chikele. Yameyich akel tas kahtihib ta chikel, hanishas hoin te mahtanil arinae. Te sacerdote, hich mies tabea te perdon yuun smul tas tohol kahvaltik te mach yak ta lekup te sels koplale. Hich lekup te sbis koplal yashil. Te me meba te mach la yay chamele. Te me mayig yuun te bitik yake. Yameyik tel koh chi suenta milbil mahtanil yuun te faltas tauge. Te yameyich toyilael mueltas tohol kahvaltik suentas kanel perdon yuun te smule. Sok teb kashem ta chep kilo te mero lekil harina vots bilta aceite suenta mahtanil trigo. Teb masta oli litro aceite. Sok cha koht pulivok o cha koht alals tsumutetik. Chikante bjirel aitak inale. Koht yuun milbil mahtanil yuun mulil. Yan suenta mahtanil tes kohtol yayich chikele. Tas washakebal al yayik bael tas tohol sacerdotes pisil. Suenta bitil hich yayich lekup te sels koplala. Yameyak tas tohol kahvaltik te yochibal nailpak te bant yayich koponele. Te sacerdote yametzak te kohchi suenta milbil mahtanil yuun falta. Sok te masta oli litro aceite. Yames toilay mueltas tohol kahvaltik suenta mero mahtanil te bayals koplale. Yames bohbeisnuk te kohchi milbil mahtanil yuun falta. Sok yametzak te buk te chichele. Yames hasha te mach yayich lekup te sels koplale. Yameyak betas kunil swal chikin. Tas me swal skab. Sok tas me swal yakan. Sok yameyak tebuk aceite tas tan skab tas keshen. Ta yal swal skab. Yames tzihtzambe bail tebuk tas tohol kahvaltik. Huke vuelta te aceite aitas tan skabe. Sok yameyich hashel tebuk aceite tas kunil swal chikin. Tas me swal skab. Sok tas me swal yakan. Te mach yayich lekup te sels koplale. Te nishta banti la yak beites chichel te milbil mahtanil yuun falta. Te sobra el aceite, te sacerdote, yamesh hashbeitas hol te mach yayak sbata lekup te sels koplale. Suenta hich meyas tabeate perdontas to hol kahvaltik yuun te smule. Te sacerdote, yameyak ta mahtanil koht pulivok, koht alal tsumut. Chikante biyashu yuun yak el te mach yayak sbata lekup te sels koplale. Aimeh koht te mut yayich akel suenta milbil mahtanil yuun te mulile. Te yane, suenta mahtanil te skohtol yayich chikele. Sokshante mahtanil harina. Te sacerdote, hich miyas tabay te perdon yuun kahvaltik te mach yaskan lekup te sels koplale. Shi te kahvaltike. Ha te bit ilyash lekup skoplal te mach yashtaut yuun te kail chamele. Te mayuk bila yantik mukik ay yuun. Te yashu yayak ta mahtanil yuun te yayich lekup te sels koplale. Mandaliletik suentas lekup te sels koplal na te chikan stotol. Te kahvaltik las kopon te Moises sok Aron hich albotik. Te kalal aishish tas kinal kanan
Ha te yakak viesha vuninike. Te me ayahtikun te bila malekuk skoplale. Te me ha te stotol yeshkota na ta akinalike. Te yahwal na, yamesh bahtas tohol sacerdote. Hich mieshk oyalbei. Te yakale, ay vile yakta hachelta na te malekuk skoplale. Shime yeshkot. Te sacerdote, kalamatba ochemta yutilate nae. Yamiyal mandalti yich hochoptesele. Suente yun hich lex koplalia shils pisilate bitik aiktea. Patil, yamesh ochas tahtayel yilta lek, te meha te bila malekuk skoplale. Te kalalias tahtayil ta lek te sacerdote te bila malekuk skoplale. Te mia yiltes pahkulna, te aik ubenik te senyaletik, te mehte bukiyash, o te metzahtatik, te mek ubenik tas pahkulte nae. Yamesh lok te yahwal nae. Yameyal mandal te ayich makel hukeb kal. Kalalias lok hukeb kal, yamesh bahtas tahtayel shanjil ta lek te sacerdote. Te me puhkemish baltas pahkulna te bila malekuk skoplale. Yameyal mandal te sacerdote, te ayich lok esel te tonetik, te yatinehish te bila malekuke. Ak amiyich chuhel bael ta banti malekuk skoplal tas pat te lume. Sok yameyal mandal te ayich hochel tas pisil te spahkul te yutile. Te stsubil yashlok ta hochele, ak ayich chuhel bael ta banti malekuk skoplal tas pat te lume. Yamis cha leg shantel yan tonetik yun selol te tonetik la yich lok esele. Sok yachil shan spahkul yich makel shan ate nae. Te miyatos chiknashan yam vuelta tanate bila malekuk skoplale. Te me ha te kala la yichish lok esel ate tonetike. Sok la yichish hochel ate spahkule. Sok te la yichish makel yam vuelta ta yachil. Te sacerdote, yamesh ochtas tahtayel yil talek. Te me puhkemishta na, yun me ha te kael chamele. Ha yun, te na, mamelekuk skoplale shil. Ha yun, yame yich hinel ta kashel. Spisil te shehtelul. Soktas pisil te tsubile, yameyich chuhel bael tabanti malekuk skoplal tas pat te lume. Spisil te mach yash ochstana, te kalal yalohish ate sacerdote te yich makele, mamelekuk skoplal yashil, kalal ta yihkobel kinal yun. Spisil te mach yashve o yashwaita nae, yamesak te skuspake, suenta yun, hich me yashlekub skoplal a. Te mi yash och bael na te sacerdote tas tzahtayel yil ta leke, te miyayil te maba puhkemish bail ate kalala yich ishan yachil spahkul. Yamiyal ta hamal te lex koplal te nae. Melil lahish te bila malekuk skoplale. Te bitil ya yich lekub te sel skoplal ate nae. Yame yich tel cheb chin hamal mutetik, cedro, tsahal pak sok isopu. Yames mil kohtok te chin hamal mute. Yasmil tas bahun pak bil oshom, te yich oya lel slokib ha. Yames tsak te cedro, te isopu. Te tsahal pak, sok te chin hamal mut te kushule. Yame yahtzisa te chichel te mut, las mil sok te yalel slokib ha. Sok yames tihtsan huke vuelta ate nae. Hich me yas lekub te skoplal te na, ta suenta chichel te chin hamal mut, sok te yalel te slokib ha. Sok nish te chin hamal mut te kushule, te cedro, isopo, sok te tsahal pak e. Patil, yames koltai bael tas pat lum te chin hamal mut te kushule. Hich me yashkota pasel yun te bitik chapal skoplal, ya yich pasel yun slekub te sel skoplal te nae, shi te kahvaltike. Ha te bitik yask an yich pasel suentas lekub te sel skoplal, te banti yash hach te kael chamele. Te chamel yash hach ta kuil pakale, sok te yash hach ta naetik, te mesiht ubel, sok te miyakta bolobels nuhkulel te ansuinike. Suenta yun hich yashuta naela te bila lek skoplale, sok te bila malekuk skoplale. Te nash kecher kuel te skoplal ta nopel te kael chamele. Levítico capítulo 15. Te mandaliletik yun te aibila malekuk yashkot yun te vinike. Te kahvaltik las kopon te Moises sok Aron, hich albotik yun. Albe yaik te Israeletik. Te aivinik te aibila yashmalok el tas holtes baketale. Mabalek skoplal yashil yun. Te bitil maba lex koplal yun te bila yashmale hich ay. Manchuk me yashmal lokel tas baketal, manchuk me yashmak tas baketal te mashmal lokele, pero puersa me maba lex koplal yashil yun. Te vayibal yashwaya te vinik, te ay bila yashmal yune, maba lex koplal yashil. Sok te banti yashnahka, maba lex koplal yashil yun. Mach auk ate yaspik te banti vay te vinike, yameskante yasak te skuspake, sok yames poks pataha.
Sokma Valex Koplal Yashil Kalal Yihkubel Kinal. Tema Imach Anakatea, te banti te vinike, Yamescante Yasak te Skuspake, Sok Yames Pox Pataha. Sokma Valex Koplal Yashil Kalal Yihkubel Kinal. Tema Imach Yaspik te vinik aita vokol yun te Ibila Yashmal yune, Yamescante Yasak te Skuspake, Sok Yames Pox Bataha. Sokma Valex Koplal Yashil Kalal Yihkubel Kinal. Teme ayastup tai te vinik te lek ais koplal, te mach yastup tayot, yaskante yasak te skuspake, yames pox bataha. Sokma Valex Koplal Yashil yuun kalal yihkubel kinal. Teme ayastuntes montura te vinik aita vokol yuun te bila yashmal yune, ma Valex Koplal Yashil yuun. Teme ay mach yaspik te banti nahkahem te vinik, te aita vokol yuun te bila yashmal yune, ma Valex Koplal Yashil kalal yihkubel kinal. Teme aimach yich bael te biluketike, yameskan yasak te skuspake, sok yames pox pataha, ma Valex Koplal Yashil kalal yihkubel kinal. Teme aimach yesh pikot yun te vinik te aita vokol yun te bila yashmal yune, teme mabas pokot eskabe, yameskan te yasak te skuspake, sok yames pox bataha, ma Valex Koplal Yashil kalal yihkubel kinal. Teme yaspik pakbel oshom te vinik te yakta voklahel yun te bila yashmal yune, akame yich vuyel tahkashel. Hich nish te biluketik pas bilta te, akame yich pokel talek. Teme yashlekup te vinik ais vokol yun te bila yashmal yune, yame yahtai hukeb kal yun ya yich lekup te sels koplal, yame sak te skuspake. Sok yames pox bataha ta yales lok ibha te yakta oke, hich me lekubenis koplal yashil. Ta swashekebal kal, Yames saktel cheb pulivoketik, o cheb alal sumutetik. Yames bachtas tohol te yochibal nailpak, te bantia yich koponel te diose. Sventa yo unia yak beitas kap sacerdote tas tohol te kahvaltike. Te sacerdote, yame yak kohta suenta milbil mahtanil yon mulil. Te yane, suenta mahtanil te skohtol ya yich chikele. Hich mias pastas tohol kahvaltik ta suentas lekup te selskoplal te vinik, aibila mal yun tas baketale. Teme ay vinik te yashmalok el yuun tas holzbak etal te yalele. Yames pox batahas kohtol. Sokma Valex Koplal Yashil kalal yihkubel kinal. Teme ayashmal ta kuil o nuhkul te yalesbak etal te vinike. Yame yich pokel taha. Sokma Valex Koplal Yashil kalal yihkubel kinal. Te vinik sok ans te yas tas baike. Yames pox baik chebalik taha. Ma balek yashilix koplal kalal yihkubel kinal. Mandaliletik yuuntem aibila malekuks koplal yashkot yuunte anse. Temiasta yorael te yayils chamel suenta huhun ute anse, ma Valex Koplal Yashil hukeb kal yuun. Mach aukate yashpikot yuunte anse, ma Valex Koplal Yashil kalal yihkubel kinal. Biluk yes vayibinti kalal yakta yiles chamel suenta huhun ute anse, ma Valex Koplal Yashil yuun. Biluk ate yes naktibine, ma Valex Koplal Yashil yuun. Mach aukate yaspik te banti vaye, yameskante yasak te skuspak, sok yames pox bataha, sok ma Valek Yashil koplal kalal yihkubel kinal. Te mach yaspik te biluk las naktibin ate anse, yameskante yasak te skuspak, sok yas pox bataha, sok ma Valek koplal Yashil kalal yihkubel kinal. Te meha yaspik te banti mehtsahe, uha te banti nahkahe, puersa ma Valek koplal Yashil kalal yihkubel kinal. Teme ay vinik yashwai soke, mamelekuk, huke mek alma Valex Koplal Yashil yuun te vinike, hani hich te banti yas mehtsans bay. Teme ay ans, te ay chich yashkash yuun te kalal mayora elukates chamel suenta huhun u, teme bayal kal yash hala soke, o teme hanish te chamel suenta huhun u, te kashem hich yash hala ate bitil stalel aye, ma Valex Koplal te hayeb kal ay te chiche, hich nish te bitil yayil chamel suenta huhun u. Tabayuk yashwai, sok bilukate yas nahkans baate ants, te kalal ay te chichune. Malekuks Koplal Yashil yuun, hich nish te bitilya yilsh chamel suenta huhun u. Mach aukate yaspik te biluketike, ma Valex Koplal Yashil yuun. Yameskante yasak te skuspak, sok yames pox pataha, sok ma Valex Koplal Yashil kalal yihkubel kinal. Te kalal yash kehcha tahkashel te chiche, yame yahtai hukeb kal te anse. Te tomelekubens Koplal Yashil a. Tas vashakebal kal, yames tsaktel cheb pulivoketik, o cheb alat sumutetik, yame yich bael tas tohol sacerdote tas tohol te yochibal nailpak,
te banti ayich koponel te diose. Te sacerdote, yameyak koht suenta milbil mahtanil yun mulil. Te yane, suenta mahtanil tas kohtol yayich chikele. Hich mias pastas tohol kahwaltik te sacerdote tas lekub te sels koplal te ans te kashuun te chamele. Hich mi yawakik lekubuk skoplal yun atis paketalik te israeletike. Suenta yun, hich ma bayas boltes bonik skoplal te avilal, tabanti na enamon ta yolilike. Sok hich ma bayas lahik yun a. Hich meshko avalik tas toholik, shi te kahwaltike. Ha te bit iliaskan yayich pasel te mach atikes taik vokol yun te aibila yesh malok el tas baketalike. Sok te viniketik te aibila yesh malok el tas hols baketalik te malekuk skoplal yash hil yune. Hanish mehich te ansetik te yilch chamelik suenta huhun u. Sok mach aukate aibila yesh malok el tas baketal. Manchuk vinik o ans. Sok te viniketik te yesh waik sok ans, te bi ora yak ta yilelch chamel suenta huhun u. Levítico capítulo 16. Scalelal perdón. Te kahwaltik oposok Moises te kalal lahik te cheps nichnab Aron, te kalal noptzahik bael tas tohol kahwaltik. Hich la yalbei te Moisese. Albeya te abankil Aron, te mame biluknash ora yash och bael ta yutilch ul avilal, tas pat te pakt imile. Sok mamesh noptzah bael ta bante te yavil perdón, te aitas bate kaha. Suente yun hich mash lah a. Melel yamesh chiknahon ta ilel tas batokal. Te Aron, yamesh och bael ta yutil te chul avilal, pero yame yiktel koh toro. Suenta milbil mahtanil yun mulil. Sok koh tachi, suenta yun yash och ta mahtanil tes kohtol yayich chikele. Hamiyas lap bael tes nahtilino kuchul tes bile. Yames max baketal tas komond vesh te pasbil ta lino. Sok yamesh chuk bael tas chuh tes chuhkile. Sok tes pisholino pake. Ha into, ha te chul kuile. Ha yun, nelmiyas kanyas pok ta ha tes baketal te kalalias lape. Ta suenta israeletik, yame yich be chep ta tensunetik te Aron, suenta mahtanil yun smulik. Sok koh tachi, suenta mahtanil tes kohtol yayich chikele. Yame yak te toro suenta milbil mahtanil yun smul. Suenta yun hichias ta perdon yun smul, sok nish te smul te machatik ayune. Patil, yames tsak te chep tensunetik te Aron. Yames kohtambon ta tohol, hoon te ahvalilon, tas tohol te yochibal na ilpak te banti yakich koponele. Sok yas tzayil tas numeroil ta nael, te mach yashko ta suenta ta kohtol koht, te chep tensunetike. Koht yashko ta venta hoon te ahvalilone, yan yashko ta suenta asasel. Te tensun yashko ta venta, te Aron, yames mil ta mahtanil yun mulil. Pero te yan tensun yashko ta suenta asasel, kushulme ayak ta tohol hoon te ahvalilon suenta style perdon yun te mulile. Patil, yames koltai bael ta mukul hochol ta kinkinal ta banti ay te asasel. Te Aron, yameyak te toro suenta milbil mahtanil yun mulil, suenta yun hichias ta ate perdon yun smul sok te smul te machatik ayune. Yames tsak hunch chik hibal pom, yames nohes ta akal. Te akale, yameyish tas kahtihib ta chikel mahtanil te ay ta tohol hoon te ahvalilone. Sok cha hop huch bil pom te buhtsanike, yameyich bael tas pat te pakt imile. Yameyak ochel te pom tas baakal ta tohol hoon te ahvalilone. Techchailel pom, yames pots te yavil perdon ay tas bates kahail trato. Hich me mash lah ate Aron. Yames tsakbeh te buks chichel te toro. Ta yalskab, yames tsitzambeh tas bate yavil perdon, tekel ta shuk tas tohol slok ibkal. Sok yames tsitzan ta chich huke buelta ta yalskab ta yelav te yavil perdone. Kalalas pasish, yames mil te tensun suenta milbil mahtanil yun smul te yahval lume. Yame yichbe bails chichel, ta bantis pate pakt imile. Te ta yutile, yames tsitzanbe tas ba, sok ta yelav te yavil perdone. Mero hich nish te bitilas pasbei te chichel toro. Hich me yashlekov skoplal ate chul avilal, te bitil ma balek skoplal yun smulik. Ha te stoi bailik te israeletike. Ha nishich, yaskanias pasta nailpak, te bant yakich koponel. Ha te aita yolilik te ma balek skoplal ayike. Ha me te bi ora aita yutil chul avilal ate Aron, tas kanel perdon yun te smulike. Ha to te me loke. Mame ayuk mach aita yutil te nailpak te bant yakich koponele. Te me lasta perdon yun smul,
Sok te perdon yuun te machatik ayune, sok nish te perdon yuun smulik te Israelitike, yamesh lok baeltas lekopteses koplal te skahtihip te chikel mahtanil, te aitah tohol hoon te ahvalilone. Yames zak tebuk te chichel toro, sok te chichel tat tensun. Yamesh hashbetas chanebal shulubil yuun, te aitas hoyobal te skahtihip te chikel mahtanile. Yames tzihtzan ta chich ta yalskab huke vuelta, tas bates skahtihip te chikel mahtanil suenta hich mea yich lekopteses koplal sok chultesel, te bitil stao bayals mulik te lum Israele. Kalal yash lahtas lekoptesels koplal te chul avilal te Aron, sok te nailpak te bantia yich koponel te kahvaltike, sok te skahtihip te chikel mahtanile, yames tikun ta ikeltel te tatentsun kushule. Yames kahanskab tas hol te chambalame, yame yalta hamaltas toholik tes bolilik, stoi bailik, sok tas pisils mulik te Israeletike. Hichmea yakbei tas hol te tentsun, tas pisil tes mulik te Israeletike. Yames shweh tulvinik yuun yayik bael, yaskoltai bael te mukul hocholta kinkinal. Te mechai bael ta hocholta kinkinal te tentsune, yames ichbotik bael yuun spisil tes mulik, te banti mayuk macha naineme. Patil, te Aron, yames och bael ta nailpak, te banti yayich koponel te kahvaltike. Yames lukes tes nahtilino ku, las lap te kalal och ta chul avilal. Yame yihkitai hilel teia. Teime yas box bataha. Slapuhis kuspaka. Yashlok bael, suenta yun yame yak te mahtanil te skohtol yayich chikele. Sok te yayak yuun te yahvalume. Hichmiyas ta'a te perdon yuun smul, sok nish yuun smulik te yahvalume. Te shepuil te milbil mahtanil suenta smulik, yame yich chikel tas kahtihip. Te machas kotok skoltai bael tas tohol asasel te tentsune, yame sak te skuspak, sok yame spoks bataha. Patil, hichmiyashu yash ochik bael ta campamento. Te toro sok te tentsun la yichik milel yuun te smulike, te la yich ichel bael chichel ta yutil chul avilal, suenta yuun hicha yich tael a te perdon yuun te muliletike, yame yich ichel lokel ta spat yuun campamento te snuhkulel, sbak etal, sok te sbal chuhte, yame yich chikel te ya. Te mach yesh chike, yame skante yasak te skuspak, sok yame spoks bataha. Patil, yame shu yash och ta campamento. Hainto, hame mandalil ta toholik te stalel aye. Talahuneb kal sahchel te sukebal u. Hames kalelala unik te yakoma veelik, sok mamesha pasa vatelika. Hichmiyas pas pisil Israeletik, sok nish te yan lumetik nainem ta olilike. Melel hames kalelal te yataik perdon yuna mulik ta tohol hoon te ahvalilone. Hichmelle kuben koplal yuna mul yash hilesh a. Hame te stalel yashil ta toholike. Hame hunkal te tsabil ta toholik te yorail ya kusha votanik, sok tsabil yun yorail te ya koma veelik. Te sacerdote ya yit tsaile, ha te mach ya yich akel tulan ya tel yuun, ha ya yich be ya tel ta sacerdote il te state. Yames pas te bitil yashvet perdon yun a te mulike. Yames lap te kuil chultes bil te pasbil ta lino. Sok yames lekoptes koplal te mero chul avilal, sok te nailpak te bant yakich koponele. Sok te skahtihip te chikel mahtanil, sok te yasta te perdon yun smulik te sacerdotetik, sok te spisilik te yahval lume. Hainto, hame mandal ta toholik te maik bi ora yashlas koplala unike. Hun vuelta ta hun havilia pasik te bila yayich pasulayel, ta suentas ta el perdon yun te amulike. Ha te muliletik spaso te alumal Israele. Hich me yashko avaltas toholik, shi te kahvaltike. Mero hich la yich pasel te bitil albot yun kahvaltik te Moisese. Levítico capítulo 17. Hunash chul avilal. Te kahvaltik las koponte Moisés hich la yalbe. Koponate Aron sok te snitchnabe, sok nishtas pisil te Israeletik, albia te hich la yalta mandal te swane te kahvaltike. Machauk Israelil, yamestas multe me yakta milbil mahtanil kohtoro, kohchi, tentsun, te yasmiltas pat o ta yutil te campamento. Te memaba yayich bontel ta yochibal na el pak te bantia kich koponele, hoon te ahvalilon, suenta mahtan ta chul avilal kune. Yamestas multa suenta bitilas malchich, hayun, yameyich lokesel ta yolil te slumale. Te chambalametik,
Mames milik te yolik inal te Israeletik te yayak monik mahtanin, hoon te ahvalilone. Yames kan yayikik bael tas tohol sacerdote te yochibal nailpak, te band yakich koponele. Suenta yon yayak bon mahtanin, hamete milbil mahtanil suenta lamal otanile. Te sacerdote, yames tizambe tas chichel tas kahtib te chikel mahtanil kuun hoon te ahvalilone. Te aitas tohol yochibal nailpak, te band yakich koponele. Sok yamis chikbei te shepuel suenta chikbil mahtanil, te buen buhtsanjik tah tohol hoon te ahvalilone. Te imayukish bi ora yayak beik milbils mahtanate pukuhetike. Ha te las chunik ta nelalto. Sok ha tas kahte bolobenike. Ha mandal into, te mayuk bi ora yesh las koplala unik. Te yameskan yayich chunel yuun tatiletik sok nich aniletik ta kahalka bael. Sok mach auk Israelil, ohyan lumil te nainem ta wolilik. Te yayakik mahtanil te skohtol yayich chikele, oyan bilbil mahtanile. Te memaba yayik bael te yochibal nailpak te bant yakich koponele. Yun mahtan hoon te ahvalilone. Yameyich lo kesel te yolil te yahval lume. Komel yun slo el chich. Hoon meyakak veis mulin mach auk Israelil, ohyan lumil te aita wolilik, te miyaslo chich. Chikan bila yayut yaslo. Yamehlok es te yolil te yahval lume. Meles pisil te biti kushulike, ha kushulika te chichel aitas baketale. Hoon kak obeyesh tas kahtihib te chikel mahtanil, te chichel te chambalame. Melel ha ta suen te chich, te yatohik a te yashkol te akuslehalike. Melel ta suen te chich yash tohop skolel te akuslehale. Ha yuun, yakalbesh te Israeleshe. Te haeshe, mam ayuk tulukesh, sok ni hauk te hianlumetik ayik ta volilike. Te yashu ya loik te chiche. Machak Israelil, oh yan lumil te aita volilike. Te me ayas mil ha mal chambalam o ha malmut, te lek ta tiele. Akas malbei te chichel te bila las tsake. Sok ak ames mukbei talum. Melel ta chich kushul te biti kushulike. Ha yuun, la kalbeshish te mashu ya loik te chiche. Melel ha kushul spisil a te biti kushulike. Machak a te yasloe. Yameyich lo kesel te yolil te yahvalume. Machak Israelil. Och yan lumil, te miastibes baketal lahem chambalam, o te miastibes baketal te islamil yuun yan ti awal hamal chambalame, yameskante yasak te skuspak, sok yames poks bataha, sok mabalex koplal yashil kalal yihkubel kinal, patil, lekubtes bilmes koplal yashil, pero te memaba yasak te skuspake, sok te memaba yas poks bataha, shkuchume yashil te smule, hich mi yashkwa avaltas toholik, shite kahvaltike. Levítico capítulo 18. Tebitik mallekok tapasel yon antzviniketik. Te kahvaltik las koponte Moises hich la yalbei. Hich avalbei te Israeletke. Hoon ahvalilon te diosona unike. Mameshat umbeiks costumbre te egipciotik te ta luma kinalik te banti naineshe. Mameshat umbeis costumbreik te cananeoetik te ta lum kinal te banti yakikesh baile. Sok mameshat umbeyik te mandaliletik unike. Kotok meta pasela unik te bitik chapalkuun, sok te mandaliletikune. Hich miyesh ainesh te biti yalbesh te mandaliletike. Hoon ahvalilon, diosona unik. Unaik meta pasel te bitik chapalkuun sok te mandaliletikune. Te mache yayak otok ta pasel, yamesh kushin yuon, hoon ahvalilon. Mame ayuk tuluguinik te yesh noptzah tas tol tul ants, te yastas basok ta vayel, te memayanuk parte aye, te hunst umbalsoke, hoon ahvalilon. Mamesh avotan te yashwayat sok te ame, melel yash bolov skoplala tatiun. Te mehitya pasbeye, mamelekuk, melel ame. Mamesh wayat sok te yinamatat, melel yash bolov skoplal te atate. Mamesh wayat sok avich, sok avitzin achish. Manchuk me avish avitzin ta suenta te atate, o ta suenta te amee. Manchuk te aita na, manchuk ainem ta yamparte, pero mameshu hitya pasbei. Mamesh wayat sok te yancil nichan te kerem nichane, o ha te yancil al te avancil nichane. Melel ha atni meya boltes a koplala. Ha yuun, mamesh a pas. Mamesh wayat sok te yancil al te yinam atate. Melel has nichan te atate. Melel avitzin achishme. Ha yuun, mashut hitya pasbeye. Mamesh wayat sok te svish o yitzin achish te atate.
melel pahal chichel sok. Mamesh wayat sok te svish o yihtsin te amee, melel pahal mesh chichel sok. Mamesh wayat sok te yinam atahun, yame aboltes bis koplal te atahune, melel amehun me te yinam atahune. Mamesh wayat sok te avalib, melel ha yinam te anichane, ha yuun, malekuk te mehichi apase. Mamesh wayat sok te yinam abankil o avihtsine, melel yame aboltes bis koplal te abankil, avihtsin te mehichi apasbeye. Mamesh wayat sok tulan sok yantzil al, nihauk te yantzil al te yale. Mamesh apasich, melel hun chichelik, ha yuun, mero malekuk te mehichi apasbeye. Mamesh avik avinamin te shvish o yihtsin te aviname, sok mamesh wayat sok te me kushulto ta balumilal te aviname, swenta yuun, hichma bayawak beis kontroins baika. Mamesh wayat sok te ans, tem aish chamel ta swenta huhun u. Mamesh wayat sok te yinam te apata shuke. Mamesh ta abasok, hichma babolobena koplal yashkwat sok. Mamesh awak beis mahtanin te chikel nihtuluk anichan te Dios molok. Mamesh awak bolobuh koplal, hoon ahvalilon. Mamesh wayat sok vinik te hichkoema uun te bitilish wayat sok te anse, melel kasher malekuk ta pasel. Mamesh ta abasok cham balam. Melel bolobena koplal yashkwat yuun te mehicha pase. Hanish hich te anse, mamesh yaksba ta kuchel yuun cham balam, melel kasher malekuk ta pasel. Mame ayuksha boltes abaik ta swenta te bitik la kalishe. Melel ha boloben kot yuun te yahval lumetik, yah choh beyesh lokel ta toholik. Sok te slums kinalik, boloben skoplal hil yunik. Pero hoon, la pas beyish ta venta te smulike. Hich te lum kinal yunik, hanish las choh lokel te yahvale. Yan te haesh Israelesh, sok te yan lumetik nainem ta volilik, aka kotok ta pasela unik te mandaliletikuun, sok te bitik chapale. Mamesh pasik te bitik mero ilaibils bae. Melel spisil te bitik mero ilaibils ba. Las pasik te machatik nel nainik talum kinal, te kalal matos kwaish ate haeshe. Ha yuun, bolobens koplal hil yunik te kinale. Mame hauk yesh choesh lokel te lum kinal, taskah te bolobens koplal yesh kota unike. Hich te bitilas choh lokel tas tukel te machatik nel nainik te a, te kalal matos kwaish ate haeshe. Te mach eas pas hunuk te bila mero ilaibils bae, yame yich lokesel ta yolil te slumale. Ha yuun, pasaik me te bila mandalil kaloche. Mamesha pahbayik stalel te las pasik te bitik mero ilaibils ba, las pasik te machatik nainik te a. Sok mamesha pasik te bila bolobena koplal yesh kweshune. Hoon ahvalilon te diosona unike. Hich meshko avaltas toholik, shi te kahvaltike. Levítico capítulo 19. Te mandaletik yuun te bitik chultesbile, sok te bitik stohile. Te kahvaltik las kopon te Moisés hichla yalbei. Albiatas pisil te Israeletik te bila yakalbate. Chultesamea baik, melel hoon te ahvalilon te diosona unike, chul dioson tukel. Tahuhuh tulesh, ich ek te muk te atatik, sok ich ek te muk te ameike. Yame avich ponik te muk te skalelal kushotan, hoon ahvalilon diosona unik. Mamesh baesh tas toholik te lokon baitike, sok mamesh pasa diosinik ultesbil ta kinetik, hoon ahvalilon diosona unik. Te kalali avak bayik milbis mahtan dios suenta lamal otanil, hich mesha pasik te bit ilias kam pasele. Suenta yon hich miyah tsak bayesh te mahtanile. Te chambalam ya avak ike, Yameskan yayich lahinel ta tiel ta yora el nish te bi kalil yayich akele. Yato shu yayich veel ta shebalkal. Pero tem aito yas paso brael ta suenta yoshebalkale, aka meyich chikel stukel. Tem yayich tiel ta yoshebalkal te mahtanil ti bale, ilaibil meyashkot. Kuma bayas saks mahtanin te diose. Te mach yas ti, ha smul yashkot. Yameyich lukesel ta stohol te slumale, suenta bit ila yishlan te bila chultes bilkune. Te kalal yasta yorael te yayich tsobel te sit avalts unobile. Mameh kasheluk spisilia tsob te bila yashlok ta kinale. Mamesha tsob shan ta bay kalal hile maune. Mamesha tsob shan spisil te sit atsusubile. Sok mamesha tam te sit atsusubil lubaheme. Ihkitabeya te me baitik sok te hian lumetike. Hoon ahvalilon diosona unik. Mamesha vayik elek. Mamesha pasa baik talot. Sok mamet talel kasheluk ya lola ya baik.
Mame ayuk bilak ashelia walta hamalta lot te ya tabonta alel bil. Melelia boltes bonte yutzih koplal te hoon diosona une. Mamesha wutzinte alumale. Mamesha velkambei te bila ayune. Mamesh che baluk tuk alia tohbe ya tel te mach ya vikta atele. Mamesha vista ikoptai te mach makals chikine. Mame ayuk bila ya wak beitas be yunyes kohchin yakan ate masite. Ak ameta ilelte avich ohonta muk, hoon te diosona une. Hoon ahvalilon. Stohil mesha chahpan yun smul te mach ya tabe smule. Mame hauk ya nabe yo bolis bat te mach mayuk yipe. Sok mamesh bik tahata stohol te mach bayal yipe. Ha mesha tunta pasel te bila stohil te kalal ya wak be castigo yun smul te mach ya tabe smule. Mamesh ochata lekop sok te alumale. Mamesh wak aba te me ya yich milel te alumale. Hoon ahvalilon. Mamesh kupetuk slaba o tantas tohola vermano. Tohte samete alumal te me tohte selias kane. Mamesha mulin beis mul. Mamesha paha votan sok. Mamesha suhtes beis pakol. Sok mamesha kehta votan. Te me aibila yas pas botat yuun te alumale. Kushmesha vaita votan te alumale. Hichuk meta votan te bit ilhaate. Hoon ahvalilon. Akamek otokta pasela vuun te mandaliletikune. Te chambalametika vuun. Mamesha vak beis kuch basuk yan chambalametik. Te mahunux tzumbalsoke. Mame kapaluk yavalel yawaw, te bila ya tzunta kinale. Mame shatlap kuil te kapalta pasel te bila yichoch pasel a. Te me ay vinik, yashwai sok tul criada, te chapal yash bahtsok yan vinike, te me mato man biluke, sok te me mato ayukta libre, tasche balik, ya me yichik mahel. Mame shu ya yichik milel, melel mato ayukta libre te anse. Te vinik, ya me yak tahtohol suenta milbil mahtan, kohchi yuun te faltas tauge. Te chige, ya me yik bael kalalta yochibal te nailpak, te banti yakich koponel. Ta suenta te chige, yash ochta milbil mahtanil yuun te faltas tao te vinike, te sacerdote, ya me skambei perdon tahtohol yuun te faltas tao te vinike. Te vinik, hich me yash pasbot perdon yuun te smule. Te kalal yash ochesh bael talum kinale. Te mi atzunik te etik te lekik ta lo elsite. Mameshu ya tul beik sit o shebhavil. Sok mashu ya lo beik te site. Taschane bahavil, spisil te site. Ya me avak bonik ta tohol hoon te ahvalilon. Suenta kichibal ta muk avunik. Ta yo ebal havil, ya meshu ya lo beik sit a. Hich me bayal sit ya yak beyesh ate te hoon ahvalilon. Dioson avunik. Mamesha tiik te bila aitos chichele. Mamesha koya ba. Te aibia nas yol holtayel. Mamesha koya ba, te yashua vuuns na el te bila yashkota pasele. Mamesha set te stotzila holik, tas ti ila chikinik. Sok mamesha set te avisimike. Mamesha vechentesa baketalik tas kah te mache yashlahe. Mame bila shalok tayik tas nuhkulel te abaketalike, hoon ahvalilon. Mamesha wak ta bolop te sel te avanzil nichane. Mamesha wak atpook ta ansinel. Mame ilay bilux bayashkota vuun te lume. Mamesha nohes ate bitik malekuke. Ich bonik te muk te skalelal kush otanil kune. Bayaluk mes koplal ta otanik te chul avilal kune. Hoon ahvalilon. Mamesh baestas tohol te mach atigas koponik chulelale. Sok mamesh baestas tohol te mach aibile yasnas yol holtayele. Mame ayuk bila ya hohkobeyik. Melel malekuk yesh kwesh yuun. Hoon ahvalilon, diosona unik. Yame atek anabasok ich atamuk te mach meel mamale. Hoon imel avichon tamuk koem ate diosona une. Hoon te ahvalilone. Mamesha wak beis wokol te yanlum aita volilike. Hichuk meta votanik te bitil haishe. Kushmesha vaita votanik. Melel hanishich, yanlum ayesh ta Egipto. Hoon ahvalilon, diosona unik. Mameshlo lavanesh ate bila ya isik ta metro. Sok te bila ya likik ta kilo. Sok te bila ya isik ta litro. Yameskante haya tunte sikte isolil te merot akalike. Hoon ahvalilon, diosona unik te las loques estelta Egipto. Hayun, kotok meta pasela unik te mandalileti kuun sok te bila chapale. Hameshat unik ta pasel. Hoon ahvalilon, hichmeshko avaltas toholik, shite kahvaltike. Levítico capítulo 20. Castigo yun kashinkop. Te kahvaltik las koponte Moisés hich la yalbe.
Albeate Israeletik te bila ya kalbate. Mach auk Israelil. Och yan lumil te nainem te Israel. Te mia yak vesnich ante Dios molok. Ak amiyich milel ta chohel ta ton yuun teslumale. Yameh kontroin te vinike. Yameh lok es ta yolil teslumale. Melela yak te maba lek ote chul avilal kune. Sok la yak hinux koplal churbil. Yuun te la yak beh tuls nich ante molok. Te me maix koplal ta yotan teslumal te bila yak tas pasel tas tohol molok te vinike. Te me maba las milik te vinike. Hoon me yak kontroin. Sok te machatik ayuun. Yameh lok es ta yolis lumal te machatik pahal bolop soke. Te pahal bahtik tas tohol molok. Te ay macha bah tas tohol te machatik es koponik chulelal. Sok te machatik ay bila yes naex yol hol tayel. Te yash bolop tas kahtes tunele. Yameh kontroin te mach hiches pase. Yameh lok es ta yolil tes lumale. Chulte samea baik ta tohol. Chulte svilukeshme. Melel hoon ahvalilon te diosona unike. Pasaik mete mandaliletikune. Tunaik ta pasel. Hoon ahvalilon te yach chulte seshe. Mach aukate yes bolkoptaitis me stat. Yame yich ak el ta lachel. Melelas bolkoptaitis stat o tesmee. Hayuun, hanishta suentas multe yash lache. Teme ay vinik las pas mulve sok yinam te spachuke. Yame yich milel te vinik sok te ans te las pasik mulvehe. Teme ay vinik yash vai sok te yinam stat. Yames boltes bes koplal te state. Hayuun, yame yichik milel chebalik. Yash lah te vinike sok te anse. Hanish meta suentas mulik te yash lahike. Teme ay vinik yash vai sok yalib. Yame yichik milel chebalik. Hanimeta suentas mulik te yash lahike. Melel mero ila ibils bat te bilas pasike. Teme ay mach yash vai sok te schoita vinikile. Hich te bit il yash vai sok te anse. Yame yich milel chebalik. Hanish meta suentas mulik te yash lahike. Melel mero ila ibils bat te bila las pasike. Teme ay vinik ya yik inamin tul ans. Teme ay yik chebal sok te smee. Mero mulil. Hayuun, ta yoshe balik. Kushatik ak ayichik chikel. Hich mayuk mach yaspas ta volelika. Te bila malekuk yaspasike. Teme ay vinik te yastas basok te yansilel chambalam. Yame yich milel. Hanish hich te chambalame. Yame yich milel uk. Teme ay ans te yastas basok stat chambalam. Yame yich milel chebal sok te chambalame. Hanish me te suentas mulik te yashlahike. Teme ay vinik ya yik inamin svish o yitzinachish. Manchuk me yitzin ta suentas tat o ta suentas me. Teme las tas basoke. Yame yichik lok eseltas tohol tes lumalike. Melel te bit yastas basok. Te huns me o huns tatsoke. Merok eslaltix bata pasel. Hayuun. Te mach yas pase. Yashkuch tes mul yoloh las lee. Teme ay vinik yashwai sok te ans yorel yak ta yilech chamel suenta huhun u. Te yastas basoke. Yame yak chik na huk te ban te yashtals chamel te anse. Sok ha nishich. Ya yak chik na huk te anse. Hayuun. Yame yich lok eseltas tohol tes lumalike. Mame shwayat sok tes vish o yitzin te amee. Sok mame shwayat sok tes vish o yitzin achish te atate. Melel te mehich ya pas te bit ilma yanuk parte aune. Ta chebalik me ya kuchik te amulike. Teme ay vinik ya shway sok yinam stahun. Yames boltes beis koplal tes tahune. Tas chebalik me yash kuch tes mulike. Mame ayuk yalsnich anik ate yash lahike. Teme ay mach yas pohbei te yinam sbankil o yitzin. Yames boltes beis koplal te yermanue. Mero ilay bilmes bata pasel. Mame ayuk yalsnich nab ate yash lahike. Chunek mes pasel te mandalileti kuun. Sok te bitik chapale. Tunaik me ta pasel spisil. Hich me mas chuesh lokalate kinal te bantia kikesh bael ta nainele. Mamesha no pegya tel te mach atigyah lokas besh bael ta toholike. Ha ikstukelik, las pasik spisil. Hayuun, mabakuchish kuun tes mulike. Hoon kalbiyesh ta hamal. Te haesh aunik yashko tes lums kinalike. Hoonish me yakakbeyesh auninik te lum kinal te bantiyesh okin leche sok chap kueme. Hoon ahvalilon dioson aunik. Yan me avilelik kuun te bitil yantik lumetike. Hayuun te haeshe. Yame atzahtayik te banti ay te chambalametik te lex koplale. Sok te malekuk skoplale. Te mutetik te lex koplale. Sok te malekuk skoplale. Mamesha wak abaik ta ilayel tas kah chambalametik. Mutetik. Sok chambalametik stas lahanyesh benik ta lume. Te kalohish banti ay te chambalametik te malekuk skoplale.
Te haishe, yameskante chultes bileshta tohole. Melel hoon ahvalilon chul dioson. Yan mea videli kuun te bit ilyantik lumetike. Sventa yuun hoon kuunesh. Te me ai vini kuans. Te yashkopota suenta chulel te machatik lahemike. O te yayaks baik ta yolhol ta yel. Yame yichik milel ta chohel ta ton. Sokhanimeta suentas mulik te yeshlahike. Hich mi yashko avaltas toholik. Shi te kahvaltike. Levítico capítulo 21. Birel yaskante sacerdote etike. Te kahvaltik hich la yalbeite Moises. Albiate sacerdote etik te patil alnich anetik yuun Aron. Te mameshiak te mabalex koplaleshkotik tas kaspikel te animas pachuhke. Hanash me yashu yaspik te me huns naiksoke. Hich bitil te mesme o te mestat. Skremnichan o yansilnichan. Sbankil. Yitzin, svish o yitzin achish, te me mato baemuk ta ichel te suinetota nainele. Ai permiso te mabalex koplaleshkot yuunix tukel. Pero mashu yaspas te malekux koplaleshkot yuun spikel anima te me svish o yitzin te ayis mamlale. Mameshu yasht ashansholik, mamesh hosh yisimik. Sok mamesh yechentes baketalik. Akamesh chultes baik ta mero melel ta tohol te dioson yunike. Mameshakik bolobox koplal tehbil. Melil haik te yayakik ta tohol te mahtanil yayich chikel. Ha te veelil kuun. Ha yuun. Yameskantes pisil ora chultes bil yesh ainike. Sok mameshu yesh nuhbinik sok mulavil ant. O te macha yich uhtsakel. O te macha ihkitabilish tavinike. Mameshu yayik inamin. Melel te sacerdote. Chultes bilik ta tohol te dioson yunike. Mamesh avax kaps baik sok yantik. Melel haik mete yayakik wachtach tohol. Chultes bilik meta tohol. Melel hoon ahvalilon. Chul dioson. Sok hoon te yah chultes eshe. Temiyas voltes ba. Temiyas katpons ba ta mulavil ans te yansil nichan sacerdote. Yas voltes bes koplaltes tate. Ha yuun. Kushul me ak ayich chikel. Te mukul sacerdote la yichish tulan yatel. Te yashu yas lap te chul kuile. Ta suenta te chul te suane aceite la yichish ak el te sole. Ha yuun. Tes biluk me te sole. Sok mamesh chis ku suenta senya melotan yuun ay macha laheme. Sok shan. Mameshu yesh ochra bandi ay anima. Mamesh yak te malekux koplaleshkot. Manchuk me has baketal te anima stat osme. Mameshu yesh lok te chul avilal kuun. Sok mamesh yak pehkauk yutzis koplal te chul avilal. Melel ha kuem te shol te aceite suenta chul te sel kuun. Hoon ahvalilon. Ha meyaskante hayayik hinamin te achish mayuk tabil ta vinike. Mameshu yesh nuhpin sok te mev ans te ihkitay bilyun vinik. Te yich och tsakel, o te mulavil anse. Te yinam, yameskante mero achishto, te hanish te slumale. Suenta yun mash bolob te tsumbale, melel hoon ahvalilon te chultes bilkune, shi te kahvaltik. Mach amashu yash ochta sacerdoteil. Te kahvaltik las kopon Moises hich la yalbei. Albia te Aron te yotik, sok te patil bael. Mameshu yak bei te mahtanil wahtah tohol nih tuluk te patil alnichan yuun, te me aibanti malekuk te spaketale. Ha me te me masite, kosho, amensni, amens chikin, kasem yokskap, kuhul spat, merochin, ay tokalta sit, ay sakalchin, ay spin toil tes nuhkulel, o te me bolobens tonil spaketal. Mame ayuk tuluk te patil alnichan yuun te sacerdote Aron, te yashu yayak montah tohol te mahtaniletik yuun yayich chikel, te me aibanti malekuk te spaketale. Ha yuun, mashu yayak bon mahtanil wahtah tohol te dioson yune. Yashu yasve te wahkune. Pahals koplal te chultes bil, sok te mero chultes bile. Pero mashu yash och baeltas pat te pakt imile. Sok mashu yash nopzah baeltas tohol te skahtihib te chikel mahtanil, melel aibanti malekuk spaketal. Suenta yun hich mas boltes bons koplal a te chul avilal kune. Melel hoon te avalilon te chultes bil kune, shi. Te Moises, spisilas kases be yai te Aron, sok tes nichnabe. Sok nishta spisil te Israeletike. Levítico capítulo 22. Machatik yashu yasve mahtaniletik.
Te kahvaltik las koponte Moises hich la yalbei. Albeate Aron sox nichnab. Te yameskanias zahtas bata lek yuun te bitik chultes bil te yakbonik te Israeletik. Sventa yuun mames boltes bonik skoplal te chul bile. Hoon ahvalilon. Albia yayik. Yotik. Sokta patil bael. Yameyich lok eselta tohol machaukate patil alnichan yuun Aron. Te me mabalek skoplal ate yashtal yakbon ta tohol te bila chultes bil. Ja yakbonik ta tohol te Israeletike. Hoon ahvalilon. Te patil alnichanetik yuun Aron. Mameshu yasveik te bila chultes bil. Te me aitak ael chamel. Sok te me ai bila yashmalok el tas holz baketale. Ha tome te me la yichish lekup te sels koplale. Ha tome yashu yasvea. Te mach yaspik te bila malekuk skoplal tas kahte animae. Te mi yaspik te mach ai bila malok el tas holz baketal. Te me tasuenta biti la spik chambalam te staset yesh ben. O te me yun la spik te mach malekuk skoplale. Malekuk skoplale shil, kalalta yihkubel kinal. Mameshu yasve te bila chultes bil, ha to te me yaspoks ba tahae. Lekup tes bil skoplal me yashil te kalal yash mal bael te kale. Tapatil, yameshu yasve ish te bila chultes bile, melil hanish mesve el a. Mameshu yasti bes baketal lahem chambalam, o chambalam te yichuh milel yun ti awal hamal chambalame. Mamelekuk skoplal yashkot yun, hoon ahvalilon. Albeya, akas chunix pasel te bila kalo. Melil hamesh kuchos mul yashkotik yun, te me maba yesh chun bonik. Sok hich me maba yesh lahik te me yesh chunike. Hoon ahvalilon te chultes bil kune. Mameshu yasve te bila chultes bil te machama ochemukta sacerdotele. Ni hauk te yula te sacerdote. Sok ni hauk te mach yakta atel yun. Mameshu yasve te bila chultes bile. Te me ayas mantas takin yabat te sacerdote. Yameshu yasve stukel te bila chultes bil te abate. Hanishish te machatik te ayinish te kinaltas nate sacerdote. Yameshu yasve beisve el te sacerdote. Te me ma ochemukta sacerdote el te machanuh binem sok te yanzil nichan sacerdote. Mameshu yasve stukel te smahtan Dios ya yichak el te sacerdote tike. Pero te me meba ans. O te me suhtes bilyuns mamlal. Sok te me mayuk yalatake. Te me yasuh chambaeltas nastat. Hich nish te bit il mato bai mukta ichela. Yameshu yasve beite ve elil yuun te state. Pero mashu yasve te macha ma ochemukta sacerdote ile. Te macha chayal yotan ate yasve te bitik chultes bile. Yamesuhtes beite sacerdotes helol te bila lasve. Sok hun shanta yo ebal yasuhtes bei. Pero te sacerdote etik, yameskante ma bayas boltes bes kublal te bitik chultes bil, ya yak bonik te Israeletike. Te macha yasve te bitik chultes bil, ais mul yashkot. Hoon ahvalilon te lah chultese, shi te kahvaltike. Te bigilel yaskan chambalametik ya yich akel. Te kahvaltik las koponte Moises hich la yalbei. Koponate Aron soks nichnab, soktas pisil te Israeletik, hich mesha valbei. Te mai Israel, yan lum te nainem ta volilik, te yayak bontah tohol koh chambalam. Suentah mahtantes kohtol ya yich chikel. Te meyun hich yashkota pasel ate bilas chapo, o te meyun suenta nas pasemal yotan yayak bont mahtan. Yameskante hayayak, te stat chambalam te mayuk bila bolobentas baketal. Suenta yuun, hich miyas tsakbot ate mahtanile. Yashu te me toro, chi o tenzun. Pero mame hauk te chambalam te ay bila bolobentas baketal. Melel mames tsakbot stukel. Mach aukate yayak bon milbil mahtanil suenta lamal otanil. O te me yuun, hich yayak otokta pasel te bila chapal yuun. O te me mahtanil suenta nas pasemal yotan. Yameskante toro yayak o chi. Pero ha mete mayuk bila bolobentas baketal. Melel te me ay bila bolobentas baketal te chambalame. Mames tsakbot stukel. Mames avak bonik mahtanin te chambalametik te masit. Te ayehchen. Kosho. Aish chokil. Ay salul. O te aish chinule. Mames avak bonik te chikbil mahtantas kahtihip. Suenta mahtanil yuns pasemala otan. Yashu yavak toro o chi. Te stalel mats akaluka tohtes baketale. Pero te meha mahtanil yuun te bila chapota tohol. Mashu yahtzakbat stukel. Sok mameshu yavak bonik mahtanin chambalametik te echenahem te stonils baketal. Te me yichu mahel. Te me yichu nitel. O te me yichu setel.
Mame hichuk sha pasulayik ta luma kinalik. Sok mame sha tsak bayik tem ahyan lum tal yak bayesh chambalam te hich ay te bit ila kalishe. Tem yeshtal yak chambalam te hahvel hoon te diosone, pero tem ay bila bolobentas baketal te chambalame, mames tsak bots tukel, utame, shi. Bit iliaskan milel chambalametik yayich akel. Te kahwaltik las koponte Moises hich la yalbei. Te kalaliash toh kot wakash, chi o tenzun, hukeb mek alias hoinsme, pero tashwashke balkals tohkel, yameshu yayich chikel suenta milbil mahtan. Mame hunuk nashkal sha mil sok yal te wakash o chi. Te bi ora ya wakwen mahtan ta suenta yal el vokol, suenta el mesha pas. Hich metzak viliesh kote mahtanile. Sok ve an meta yora el nish, mame ayuk sha vikitayun yankal, hoon ahvalilon. Akay kotok ta pasel te mandalile tikuun, chunaik mes pasel, hoon ahvalilon. Mame sha boltes bons koplal te chulbile, hich me chul dioson ta yolil te israeletike, hoon ahvalilon te la chultesesh te haeshe. Sok te la lok eseshtel ta Egipto, suenta yun dios yashkoon na unik. Hoon ahvalilon, utame, shite kahvaltike. Levítico capítulo 23. Kinetik suentas chun el Dios. Te kahvaltik las koponte Moisés hich la yalbei. Albiate israeletik te bila yakalbate. Hainto, has kalelal te bayals koplal tahtohol hoon te ahvalilone. Hamete chultsobles bil yashkota unike. Vakeb nashmek al yash atehat. Tasukebal kal, mama ayuk bila atelil ya pasa. Melilhate kal merot sabel yuuns kalelal kushotan. Suk ayuk me chultsoble avunika. Tabayuk ayesh, hamek al yun kushotan ta suenta kichibal tamuk hoon te ahvalilone. Hain ahtalto, bayals koplal yun yayich pasel ate chultsoble, suenta kichibal tamuk hoon te ahvalilon. Haik into. Taschan la hune balk al sahchel ates babial u. Ta yihkubel kinal, yameyich pasel te pascua suenta kichibal tamuk hoon te ahvalilone. Ta yo la hune balk al sahchel tes babial u. Yameyich pasel te kin suenta wach te mabayich oh levadura. Te yayich pasel ta suenta kichibal tamuk hoon te ahvalilone. Huke mek al yesh halah ta veel te wach mabayich oh levadura. Tes babial kal, yameyich pasel chultsoble. Mamesha pasa vatelik, biluk atelil te tulanta pasele. Tas pisil te hukeb kale, yamea chik bonik mahtan hoon te ahvalilone. Tas tsakahel te hukeb kal, yamea pasik te yanch ultsoblehe. Mameshu ya pasa vatelik, biluk atelil, utame shite kahvaltike. Kin yuun bilas babial yashlok sit. Te kahvaltik las koponte Moises, hich la yalbei. Albiate israeletik te bila yakalbate. Te kalaliash ochesh bael tak inal te yakak veyeshe. Te kalalia setik te bilas babial yashlok sit. Yamea vak veyik tas tohol sacerdote tes batomol yashlok ta set el avunike. Tas chebal kal, tes kalelal kushotan. Te sacerdote, yamestoyilay ta tohol hoon te ahvalilone, suenta yun hich meyas tsakbot a. Han hich te bik alelia yak bonta tohol tom te bilas babial lok avunike. Yame yak bonta tohol ko chihte ay hun ya vilale. Hamete mayuk bila bolobentas baketal. Suenta mahtanil tes kohtol ya yich chikel. Yuun kich el tamuk hoon te ahvalilone. Sok yame vichiktel olil yueb kilo mero lekil harina yich of vots el sok aceite. Yuun ya yak bonta tohol hoon te ahvalilone. Suenta chik bil mahtanil te buen buchtanike. Te mahtanil te yich malel. Yame awak ik 1 litro vino. Hatobik alelia vichik bael te mahtanilia wak ponik tahtohol, hoon te ahvalilone. Mashu ya veik va, sok mameshu ya kushik bila chilbil, ni te bilas tsele. Teh mandal stalel me yashil, yamesh unik meil tatiletik, sok alnich anetik ta kahalka ta bayuk te yeshnaineshe. Tebik alelia vichik bael te tom te bilas babialuk avunik suenta toyilayel mahtanil, taschebal kaltes kalelal kushotan, Yamea vahtayik talek hukeb semana. Ha sok tes hukebal kal, tes kalelal kushotane. Yas tsakal la huneb yoshwinik al. Hich mi yashu ya vakbonikish mahtanin yachil arina hoon te ahvalilone.
Yame avichiktel te pitik aya unik ta naik. Hame te che vahetik te yicho pasel ta mero lekil harina. Yicho ta katesel sok levadura te panetik. Chanep kilo yalal huupech. Suenta toyilayel mahtanil sbasit avavala tsunub ta tohol hoon te ahvalilone. Yame sointa ikel bael hukeb chihetik suenta huhun yavilalik. Te mayuk bila bolobentas baketalik. Kohtoro, sok chep tatchi. Suenta mahtanil te skohtol ya yich chikel. Suenta kichel ta muk hoon te ahvalilon. Chikbil mahtanil te buhtsan yik tahtohole. Hanis hoite mahtanil suenta harina sok vino. Sok yame avakik koht tattentsun suenta milbil mahtanil yun amulik. Sok chep tatchi suenta hun yavilalik yun milbil mahtanil suenta lamal otanil. Te sacerdote, yamestoyilay bonta toholte mahtanil chambalametik hoon te ahvalilone. Hamias hointe va suentas basit avavala tsunubik te chep chihetike. Chultes bilik meta tohol hoon te ahvalilon. Hame yuun te sacerdote. Ha nishta yorel a, yame pasik chul tsoble. Mame ayuk bila atelil yashuya pasik. Te mandal stalel me yashil. Yamesh chunik meil tatiletik sok alnichanetik. Ta kahalka ta bayuk ayesh ta nainel. Te kalalias ta yorael ta tsobel si trigo sok te cebada. Mame kasheluk spisilia tsob hasta meros lahibal te bila yashlok ta kinale. Sok mamesha cha leshan, te me aito cheshatik yashil te si te trigo sok cebada. Ihkita yahilel. Yun hayesh tun yunik te me baitik, sok te yan lumetike. Hoon te ahvalilon te diosona unike. Hich mieshko avaltas toholik, shi te kahvaltike. Kin suenta te ok esetike. Te kahvaltik las koponte Moises hich la yalbe. Koponate Israeletik, hich mesha valbe yayik. Tasbab yalkals hachel te sukebal u. Yamea pasik in suenta kush otan. Aymech ultsoble, sok yayich ok esinel ok esetik. Hich meyakich nael a. Yameshuya chikik mahtanil suenta kichel ta muk hoon te ahvalilone. Mame ayuk bila atelilya pasika, utame, shi. Skalelal perdon. Te kahvaltik las koponte Moises, hich la yalbe. Tas la hunebal kals hachel te sukebal u. Yameshkot skalelal perdon. Yameskante ya pasik chultsoble. Sok yame koma veelik tas hunal kal. Yame chikik mahtanil suenta kichibal ta muk hoon te ahvalilone. Mame ayuk bila atelil yashuya pasik. Melel has skalelal perdon. Te ha yorael a. Te ya taik te perdon ta tohol, hoon te diosona unike. Te mach mabayas koms veel tas kalelal perdon, mach auka te mabayas chuns pasel, ya me yich luk esel tas tohol tes lumale. Te me ay mach ayas pasia tel, mach auka te hichas pase, ya me lahin, hich me yakak chayuk tas sitil yu uns lumal. Mame ayuk bila atelisha pasika hiche, te mandal, mame ayuk bi ora yash las koplal. Yameshkash tas tohol meil tatiletik, sok tas tohol patil alnichanetik ta bayuk te yashnaineshe. Skalelal me kush otan sok skomel veelil. Yamesh hachcha vahtayik ta yihkubel kinal tas balonebal kal sahchel ate u. Kalal to ta yihkubel kinal tas chebal kal, she. Kin suenta nail vamaletik. Te kahvaltik las koponte Moises, hich la yalbe. Koponate Israeletik, hich mesha valbei. Ta yo la hunebal kal te sukebal u. Yame yich pasel te kin suenta nail vamaletik. Yame shala hukeb kal te kine. Hame suenta kichel ta muk hoon te ahvalilone. Tasbab yal kal. Yame apasik chultsoble. Mame ayuk bila atelil sha pasika. Ta huhun kal hatuk alal yas tsaka te hukeb kal. Yame chikik mahtanil suenta kichibal ta muk hoon te ahvalilone. Taswashakebal kal. Yame apasik shan chultsoble. Yame chikik mahtanil suenta kichibal ta muka unik. Sunal me kal te kine. Mame ayuk bila atelil ya pasika. Haik metes kalelal te bayal skoplal te yich pasel kinetik ta tohol hoon te ahvalilone. Yameskan yich alel te haik te chul tsoblehetik unik. Hameta yorel ate ya wak bonik chikbil mahtan hoon te ahvalilone. Sok mahtanil te skohtol yich chikel. Mahtanil harina. Mahtanil vino. Chikante bila paselias kante huhun skalelal te kinetike.
Yan meate mahtaniletik yuun skalelal suenta kush otanta suenta kichibalta muke. Sok niste yantik mahtaniletik ta suenta spasemala botanik yavakmonik. Te mahtaniletik chapal yavakmonik. O te mahtaniletik ta suenta yutsila botanik yavakmonike. Ta yolahune balkal sahchel te sukebal u. Te kalala tsobikish ate sita wavala tsunobik. Yame pasik hukeb kalkin suenta kichibalta muk hoon te ahvalilone. Sok yame akusha botanik tas babialkal. Sok nista shwashekebalkal. Tas babialkal. Yame vichiktel te skakab te merot uhbil te etik. Ya benal shanetik. Ya benal merot uhbil mukul te etik. Sok sause te etik ta titiha etik. Hukeb kal binuk nashmea botanik ta tohol hoon te ahvalilon te diosona unike. Ta huhun havil tas hukebal u. Yame pasik in. Te kini pasike. Hukeb mekal. Sventa mekichibal ta muk. Te mandal. Mamesh las koplal. Yamesh kastas tohol meil tatiletik, suktas tohol patil al nichanetik. Tashkashel te hukeb kale, ta pisilik haestes tzumbalesh Israel. Yamesh nainesh ta nailvamalik ta chahpalchap. Suenta yuns pisilmete patil al nichanetika unik, yames naik te lakak nainikuk ta nailvamaletik te Israeletik, te kalal bi ora lakik luk el tel ta Egipto. Hoon te ahvalilon te diosona unike, utame, shi te kahvaltike. Hich la yalbei te Israeletik te Moises. Hich la yakves naik te bitik alil te tsabil te bayal skoplal tas tohol te kahvaltike. Levítico capítulo 24. Aceite yons zum hibalkak. Te kahvaltik la skopon te Moises. Hich la yalbei. Pasata mandal te Israeletik. Ak ayich batel lekil aceite yon oliba. Suenta yon yamesh til spisilates zum hibalk aketike. Hamiyash ochta suentas chahpanel te Aron. Suenta yon tas hunal akubal yash til ta tohol hoon te ahvalilone. Mamesh kom ni hunuk akubal ta tilel ta nailpak, te bant yakich koponel. Tas pat yon te pakt imil tas tohol te kahon yon trato. Te mandal, stalel me yashil. Yamesh kastas tohol meil tatiletik, sok yamesh kastas tohol al nichanetik. Tes zum hibalk aketik, yameich chahpanel tas kahtihip, hate pasbil ta puro oro. Suenta yuun, yameshtil ta tohol tas pisil akubal, hoon te ahvalilone. Vah yayich akel tas tohol Dios. Tsakamero lekil harina. Tak atesa, lachchay pechva. Olil yoeb kilo te huhuh peche. Akataba mesa te pasbil ta puro oro aitah tohol, hoon te ahvalilone. Chak ol meshavak. Vakwak pechia vak ta huhuh mech. Yame vak bay lekil pom ta huhuh chol. Yameshtun, sokta suenta mahtanil yun na hibal. Te pom yayich chikel, suenta kichibal ta muk hoon te ahvalilone. Yame yich akel ta tohol. Mame ayuk bi ora yash kehcha ta akel ta huhun kal, ta yorael kush otan. Sbachtel mek inal chapal yas pasik spisil ora te Israeletike. Hamete yash kota suenta spisil ora te Aron, sok te patil al nichanetik yune. Yameshu yas veik te vahtas chul yavil. Melel te mahtaniletik yayich chikel ta suenta kichibal ta muk hoon te ahvalilon, hamete mero chul tesbile, shi. Castigo yayich mach ayayil otantay Dios. Ta yolil te Israeletik, ay tulvinik te yal Israel ants, pero Egipcio vinik stukel testate. Selomits bil tesmee, snichan dibri, Schumbaldan. Te vinik soktul Israel vinik, la yuts baik ta yutil te campamento yunike. Kalal yak ta yut bels baik a. Te yal Israel ants, las bol koptai, sok las toy baik koptai bes bil te kahvaltike. Ha yuun, la yik baik bail tas tohol Moises. La yich kanantayel. Las malik te bila yas kan kahvaltik te yich pasele. Te kahvaltik, las kopon te Moises hich la yalbei. Ik aluk el ta campamento te macha las toiba koptayone. Te macha la yaike, akas kahans kabik ta sol, akas milik ta chohel ta tontas pisilik te lume. Te bila yas kan yayich alel te Israeletike, hicha valbei. Te macha yas bol koptay, sok te yas toiba koptay bon te bil hoon te ahvalilon te diosona unike. Yames kuch smul, yame yich milel ta chohel ta ton yun tas pisil te lume. Manchuk yan lum, oha niste yahval lume.
Te mies bol koptai, sok yes toy ba koptai bon te bil hoon te ahvalilone, yame yich milel ta puersa yuun, utame. Te mach yolo yas mil te yane, ha nish me hich ya yich milel. Te mach yas mil beis chams balam te yane, yames heltai. Cham balam la, cham balam nish ya yak beis helol. Te mach ya yak beis vokol tuluk te slumale, ha nish me hich ya beis kushul te vokol la yak e. Te mach yas kas bake, hich nish me yasut spakol. Te me yak beis vokol ta site, ta sit nish me ya yits vokol. Te me ta ye la yak vokole, ta ye nish me ya yich ak els vokol. Ya me ya beis kushul tas bak etal nish. Te bila ya yak beis vokol tas bak etal te yane. Te me ay mach yas mil cham balam, puersa me yas heltai. Te mach yas mil vinik, hanish me hich ya yich milel. Ha te mandalil ayip tas tohol te lume, hanish hich ayip tas toholik uuk te yan lumetike. Hoon ahvalilon, dioson a unik, utame, shi te kahvaltike. Te Moises, las kopon te israeletik, las lukesik bael ta campamento yunik te mach las toibak optai te diose. Teikos milik ta chohel ta ton a. Hich nish las pasik te israeletik te bitil albotik mandal yuun kahvaltik ta suenta te Moisese. Levítico capítulo 25. Havil yun kush otan, sok ainel ta libre. Te kahvaltik las kopon Moises David Sinai, hich la yalbei. Kopona te israeletik, hich avalbei. Te kalal oche meshish te ta lum kinal yakak beshe. Te lum kinal, ay meyor el kush otan yuun suenta kichibal ta muk hoon te ahvalilone. Yameshu yes chumbahesh wakeb havil ta kinalik. Sok wakeb havil yeshu ya alokes beis ta kinal skap te tsusubiletik abunik. Sok ya tulbeyik te site. Pero ta sukebal havil, mero tsakalme ya wakbeyish kush yotan te lum kinal. Suenta kichibal ta muk hoon te ahvalilone. Ha yuun, mama ayuk bilasha tsunik ta kinalik te havil into. Sok mamesha lokes beis ta kinkap te atsusubilike. Sok mameshu ya setik te trigo te yaschitas tukel, te kalala seti suentas lahibal vuelta te a trigue. Mamehichuk ya setik te bitis talel ya setik ta hujun havile. Sok mamesha tulbeyisi ta atsusubilik, te mabayichuhish lokes els ta kinkabe. Te lum kinal, tsakal me yayich elsh kush yotan. Te bila yayak sitas tukel ta lum kinal, te kalal yak ta kush otan ae. Tik miya shweesh a te haishe. Sok te amambil abatetik, a kriadaik, te ateletik a unik, sok te yan lumetik te huinehik ta nainele. Sok nish te chambalametik a unik, sok te hamal te aval chambalametik a yik ta kinalke. Tas pisil te bitike yak te lum kinal, yameshtun yuun a veelik. Ak ayich ahtayel hukeb vuelta ta hukeb havil, hicheshlok baluneb yoshvinik havil tas pisil. Tas lahunebal kal sahchel te sukebal u, hates kalelal perdon. Yameyich okesinel okes tas pamal te lum kinale. Tas lahunebal yoshvinik havil, yame avalik ta hamal te ha chul havil suenta ainel ta libre. Yame apukik ta alel tas tohol spisil te yahvalum kinal, te ha yorail ainel ta libre. Spisil viniketik, yamescha suhchan bael ta yolel machatik ayun, sok yames suhchan bael ta yichel te skinalike. Te havil lahuneb yoshvinike, hame te havil yashilesh ta libre. Mameshu ya waik tsumbahel, mashu ya setik trigo te stukel nish yeschie. Mashu ya lokes beyik stakin kaap te atsusubil, sok mashu ya tulbeyik sit. Melel chul havil me, yorail ainel ta libre aunik. Hanashme ya veik te bila ya yak ta stukel te lum kinale. Te havil suenta ainel ta libre, ta pisilik, yame achay chikshan ta venta ik te kinalige. Te mai mach ya man bey, o ya chombey kinal, mamesha lo la yuun. Te mach yas mane, hamia yich ahtayel te hayebish havil shkashel, te havil suenta ainel ta libre. Hich nish te mach yas chone, hame yas kames tohol te hayebshan havil te bila shlok te a te kinale. Chikan te hayebshan havil yashlok sit te bila yas chita kinal. Te me bayal to, bayal mes tohol yashlok. Te me maikish bayal havil, hanishich mayuk bayal stohol. Melel te bila yayich chonel, ha te hichipal te sit yayak ta hujun havile. Mama ayuk mach yas lo layan, ak aikmeta ilel te vichohonik te muke. Melel hoon ahvalilon te dioson avunike.
Ch'unek mes pasel te mandalile tikuun. Hich mesha pasik te bitil chapalkune. Otan tayek mes pasel. Hich me bin nasha otanik yesh ainesh talum kinal. Te lum kinal, ay me bitike yak sitey a. Te haesh, binash me otanik yesh ainesh te a. Yamea veik te bitik yesh luke. Buen me yesh noha chuhtik yuun. Te me ya hokobe ya baike. Pero bila yahve tik te kalal yak tak ashel ate suke balhavile. Melel ma vayakay dik tsumbahel. Sok ni yakuk shu yah tsobeitik te site. Te me shaishe. Melel hoon me yakak besh bendición. Te yash kash te swake balhavile. Te bila yash luka unik. Ti gesh kash osheb havila unika. Ha me ya veik te hayeb bitik aitas naila unik. Hich me yash ocheshanta tsumbahel. Te kalal yas tas vasheke balhavile. Sok hasta yashu ya veik tas balune balhavil te bitik aitas naila unike. Ha tote me las tayora el te ya tulbe yiksit te bitik la tsunike. Te kinal, mameshu ta chonel ta kashel. Melel te kinal hoon kuun. Te haesh, kashel nash ayesh. Hich nash koemesh te bitil ula il kune. Hayuun, bilu kinalil te aunine ta ora into. Yameshu ya chombay suhtel te skinal te machalas chombate. Te maihil ta me balil tuluk te alumale. Te metaskas me balil, ayash chombat skinal. Yameshu yashtal te mache mayanuk parte yune. Yameshu yasman suhtel te bila las chon te mache hilem ta me baile. Tem ay mache mayuk te huns chumbal. Suk te yashu yash mambot shan suhtel te skinal. Te ha yuun ta nelal toe. Pero te me hu yuun sobel te baik alal yash tun suenta yuun. Yasman shan suhtele. Yame yahtayil te hayebish kal te las chone. Yame suhtes bey te mache lasman. Te hayeb shan te takin yash lok ta ahtayel te stohole. Hich me yashu yashcha suhchan ta stohol te skinale. Pero te me maba hu yuun sobel hichipal yash tun yuun. Te yashcha manshan suhtel ta stohol te bilaha yuun ta nelal toe. Yameshil ta stohol te mach alasmane. Ha to te me las tayora el te havil suenta ainel ta libre. Ha me tayora el a te yashil ta libre te bila chumbile. Te mach alas chon yashcha suhchan ta stohol. Te me ay mach yash chons na. Te aitah pamlum te hoibil ta tzahke. Yameshu yashcha manshan suhtel. Te me yashu yuun smanel. Chikambi ora yashu yuun tas hunal havil. Pero te me mabahu yuun shcha manel shan tas hunal havil. Kashel me yashilish tas tohol a te mach alasmane. Sok yuun me yalsnichan yashilish a. Mashu yashilish ta libre kalal yashkot yahtalul te havil suenta ainel ta libre. Pero te naetik ayik ta lumetik te mahoibiluk te tzahke. Hanish mehit skoplal yashil te bitil te kinaletike. Yameshu yayichan manel suhtel yuun te yahvale. Yameshil ta libre ta yora el te havil suenta ainel ta libre. Yan te lebita etik. Biluk ora yashu yascha manik shante nanatik ayik ta yutil te lumetik yunike. Te melash chons na te lebita. Yameskante yascha it shanta suenta tesna ta yora el te havil suenta ainel ta libre. Yamesuht bael ta slumal te bante ay te bila ayune. Melel te bila ayun te lebita etik, te ayik ta yolil te israeletik. Ha nash tesna ay ta slumale. Te lum kinal yuun yawil chambalametik te yuninehik te lumetik yuun lebita etik. Mashu ta chonel. Melel stalel ha yunix tukelik. Te me ayesh och ta me bail te lumal. Te metal ta tohole. Yameskan ya na beyo bolisba. Hich te bitil ya na beyo bolisba te hianlum kashel nash aye. Sok yamea lebei te bant yesh aine. Mamesha kambeh te buxhol te me lawak veis mahambata ta kine. Mame hichuk shapas. Shivuk me avo tantas tohol te Dios aune. Lebeyame te bant yesh ain te macha huna lumal suke. Mamesha kambeh hol te ta kine awak veis mahane. Sok mamesha toy beis tohol te sveel yawak beye. Hoon te ahvalilon. Diosuna unik te la lok esestel ta Egipto. Sventa yun yakak beis te slumskinal Kanan. Sok suenta yun hoon Diosona unik. Te me ay ochta me balil te macha huna lumal soke. Sok te mies chons bata tohol. Mame hichuk shawak ta atel te bitil manbil abat. Hichuk nashmeta votan te bitil le atel. Oh mahana. Yamesh ate bael ta tohol. Hatuk alal ta yorael te havil suenta ainel ta libre. Tapatil, yameshu ya yihkitay bat te na. Yamesh bat spisil sok yals nichnab. Yamesh sucht bael tas tohol tes tzumbal, sok tabante ay te biluk yuun. Melel hoon abatetikuun te lahlok estel ta Egipto. Ha yuun, mashu te miya yichik chonel ta abatil,
Mame tulanuk yavak abatas toholik, yamescante hayavak ta ilel te avichuhunta muk, juunte diosona bune. Temiacante ay manbil abat, sok a manbil criada. Mana tayantik nacionetik te ayiktas hoilehal te alumale. Sok yeshuya man te yanlum antsviniketik ayikta nainel ta volilike. Te yalsnich anik, yash ayinik te kalal ay ta luma kinalike. Yameshuya manik, yunya vuninik. Yashuya vihkitaveyik yunina wala nichnabik te kalal yash lajeshe. Spisil ora, yashuya yabatinik. Pero te haesh israelesh, mam ayuk tuluka lumal te yapehkanik. Sok te tulan yavak abaik tas toholike. Melela vermano abaik. Huna tzumbalik soks tukelik. Tem ay tul yanlum te nainem ta lumal te yastas kulejale. Pero te me aya lumal te nopol ais na sok. Te yash ochta me bail. Te metaskas me bail yash chons batas tohol te kuleje. O tas tohol yan kulej yan lumvinik. Yameshu te ayi chan manel te yash kolta libre. Manchuk mes chonos bastukel. Yameshu yash manot bail yun tuluk yermano. Stahun, snichan stahun, o yan spat shuk. Sok yashu te hanishas man lokes ba, te mehu yun te hichas pase. Te hayeb stohol yashil ta libre, ha chikan te hayebish havil te la yich manel, ha tota yorail te havil ainel ta libre. Te hayeb havil te ateheme, ya yich ahtayel te hayeb stohol ya yake, ha chikan te hayeb yakta tohel ate viniketike. Pero te me ay to bayal havil yaskan, ma bayas ta yorail te havil suenta ainel ta libre, ak ayahtayik te hayeb yeshlok huhun havile. Yameyak suentas kolel ta libre, oliluk te takin la yich te kalalas chons bae. Pero te menopolish te havil suenta ainel ta libre, yameyak te hayeb shans tohol yeshlok te haviletik, yas pashan faltae. Hich meya yich pasel tas tohol te bitir tul, le atel, te spaso contrato ta havile. Mamesha wak ta utzinel. Te me mabahil ta libre, yameshil ta libre sok yals nichnab, ta yorael te havil suenta ainel ta libre. Melel te israeletik, abatetikuun, mero abatetikuun. Hoon lahlok estel ta Egipto. Hoon valilon, sok dioson yunik tukel. Levítico capítulo 26. Bendición tas tohol machatik es chunik mandal. Mamesha pasa wahkananik, sok mamesha pas lokum baitik. Mamesha wakek chiknahuk ta luma kinalik chultesbil tonetik, sok lokum baitik te lok taibilik ta tone. Mamesha apahkana baik tas toholik, melel hoon te ahvalilon te diosona unike. Ich bonik meta mok te skalelal kush otan kune. Ayukumes koplal ta otanik te chul avilal kune, hoon te ahvalilone. Te mia chumbonik spasel te mandaliletikune, te mia pasik ta spisile, sok te mehicha pasik spisil ora te bitilia kale. Hoon mia tikun beistel ta yorael te haale, te lum kinal, ay me bitigya yak siteya. Sok te teetik, yame yak sitik. Yakalesh to metas tsobel trigua, te kalal yasta yorael yeshlok te tsusubile. Sok yakalesh to metas tsobel tsusuba, te kalal yasta yorael te tsumbahele. Ay me avelik, hasta hato te me buen yesh no hachuhtike. Sok mero binash me avotanik yesh ainesh ta luma kinalik. Yamekak lamahuk inal ta toholik ta luma kinalik. Sok hun me avotanik yesh wayesh. Mama ayuk mach yas shiftesesh. Yamekak lokok ta kinalik tehti awal hamal chambalametik. Sok mama ayuk guerra yesh tal ta toholik. Te haeshe? Yame wak lokok ta anel te akontroike. Sok yame lahinik ta punyal. Te ho tulesh, yame wak anuk ta toholik ho vinik ta tul. Te ho vinikesh, yame wak anuk lokel ta toholik lahun mil ta tul. Te akontroik, yame lahinik ta punyal. Buen lekesh meta sit, sok yame kak esmahukesh. Yame kak otok ta ventaik te trato kune. Lek tomea, ya aveik te trigo yichok ehel te kashavile. Hasta yame lok esik suenta yuun, te me ya wak ikate yachel trigo a unike. Hoon me yesh nainon ta volilik. Maba yah chayesh ta kotan. Spisil me ora yesh benon ta volilik. Hoon me te diosona unike. Haesh me te lumesh kune. Hoon me te ahvalilon te diosona unik. Te la kikesh lok el tel ta Egipto. Te hala kikesh lok el tel yuun. Te maba yas moso ineshish ate egipsio etike. Hoon la jinte yugo te aya vokolik yune.
buena toyuha holik yesh benesh kuun. Castigo tas tohol machatik mash chunik mandal. Pero te mejaesh masha kanya chumbonik te kope. Sok te me maba ya wakek otok ta pasel spisil te mandaliletikune. Te me ya chayik. Sok te me maik skoplala vonik te bitik chapalkune. Sok te me maba la wakek otok ta pasel te mandaliletikune. Hich me mayuk ta venta kota unik ate tratokune. Ha yu un te hone. Hich me yah pas beyeshta toholik. Yamehtikun beyeshta toholik buen tulan shivel. Tulan chamel sventa lahinwane. Kahkal chamel. Chamel ta sitik. Sok yesh lah yipte abaketalke. Tohol me ya wak avokolik te tsumbachel. Melel ham yesveik te kontroik te sityash loke. Hoon me yah kontroinesh. Yames tsalesh te kontroike. Yame yabatinesh te mach ais lab yotan unike. Yamesh lokesh ta anel. Manchuk mayuk mach eyas nutzesh. Manchuk hichah pas beyesh. Pero te me mabaya chumbonik te mandale. Yameh toishan huke vuelta castigo yun te amulike. Yameh lahin beite a bol toy bailike. Yame kal mandal te mabaya shtal ha alta chulchan. Sok te mabaya yaksit. Te bila yayitz tsunel ta lum kinale. Tohol meya lahin a vipik te tsumbachel. Melel te lum kinal. Maik bila yashu ya yak beyesit. Sok ni hauge yak sitik a unik te etik ta kinalike. Te mestalel hich ayesh baile. Te tulan ya wak abaik ta tohole. Sok te me masha kanik te ya chumbonik te kope. Yame kak beyesh hukeb shambuelta castigo. Chikan bitil ay te ya mulike. Yame tikun beyesh ta toholik ti awal ha mal chambalametik. Te yas lahin bes pisila wala nichnabik. Yames mil beyesh te chambalametik avunik. Sok yames pehkan beyesh avahtalulik. Hasta mayuk mach yesh beenish ta beetik. Pero te me taler hich tulana wako abaik ta tol a. Te kasha unik te castigo Sok te me mash toho besh ta tohole. Hani me hich tulanya kak bata toholik. Yame kak beyesh hukeb shambuelta castigo yun te amulike. Yame kak taluk ta toholik punyal. Suenta yun hames pakol te trato kune. Te haesh. Yamesh ba lea van hibik ta lumetik avunik. Pero hoon me yah tikun beyesh ta toholik chameletik. Sok yamesh ochesh ta skap te kontroike. Te kalaliah lahin beyesh te bila velinehike. Lahune meish ansetik yas akates beyesh avelik ta hunash orno. Spisil me yas puk beyesh. Yame aveik. Pero ma beyesh no ha chutik yun. Pero te me kashel mala chumbonik te mandale. Te me tulan la wak abaik ta tohole. Hani me hich tulan yakak bata toholik uk. Buen ilinemon me a. Yakak beyesh castigo hukeb shambuelta yun. Hich me ha ish nish ya tiik te kerem nich nabike. Sok yame a tiik te avansil nich nabike. Hoon me yah lahin beyesh te toyol chun hibaletik stukelike. Yameh shehtabesh ta olil te skatib ta chikel mahtanil poma unike. Yameh busan beyesh abak etalik te maba kushulish tas bate lokum baetik unike. Yameh kak beyesh avilik te ilay bilesh kune. Yameh lahin beyesh te lumetik unike. Yameh lahin beyesh te toyol chun hibaletik unik. Sok mame bayah mulanish te sbuts perfume unike. Yameh lahin beyesh te aluma kinalik. Te a kontroik te yashtalik ta nainel te a. Yanash kinal ya yun. Yan te haishe. Yamesh puhkesh bail te yantik nacionetik. Lo que se meh punyal a te yah nutzesh baile. Te a luma kinalik. Yashkatpo ta hochol kinal. Hich nish te lumetika unik. Yashkatpohik ta hinem tzahketik. Hich te lum kinale. Binash meyotan yashil ta kushotan te hayeb kal ay te avokolike. Ha te kalal ayesh tas lums kinal te a kontrotake. Hich meyesh kushyotan te aluma kinalik. Te hayeb kal malash kushyotane. Te hayeb kal ay avokolike. Te lum kinal. Yamesh kusyotan. Merel te kalal te ayesh a. Mabalash kusyotan. Te haishe. Te me ay to kushele shilel te a tas lumal te a kontroike. Yamekak taluk shivel ta botanik. Manchuk te mehunash yabenalte shchahluhet yesh kota lum. Te kalal yesh yal kwele. Yame a shiik. Yamesh lukesh ta anel. Hich te bitil ten bilesh ta punyal ya waike. A ten me abaik ta anel. Hich te bitil yakalesh ta anel ta guerra. Manchuk te me mayuk mach yakals nuts belesh. Mame ayuk tulukesh te yashua avunik ya atzak abaik sok te a kontroike. Yamesh lahesh ta skap te nacionetike. Sok te slumsk inalik te a kontroike. Yames lahinesh. Te mach atik kushulik ya shilik ta skinal te a kontroike. Yamesh lahik ta skah te smuls pasuhike.
Pahal meyash lahik soks me statik ta suenta tes mulike. Manchuk me ya naik te mulike. Sok tes mulik te me atatike. Sok nish te mahunu ka votanik ta tohole. Sok te la toya baik ta tohole. Hani shichon, yameh toy bata toholik. Yame kikesh bael tas lumsk inalik te kontroike. Te meyash kos pehkans baates toy bael votanik suenta mulik. Sok yame a tohik te mulike. Hich me ora yahna te trato kuun sok Jacob, Isaac, Abraham. Sok yameh na te lumk inala unike. Ham yashil ta libre unik. Bayal me yutzil yesh ain te hayeb kal yesh kushu otana unik. Te bit ilma ba yesh ainesh te ya. Yame a tohik te mulike. Melela vilaibonik te bitik chapal kuun. Sok te mandaliletik te lak ashintaibonike. Manchuk me hech pas beyesh. Sok manchuk me ayesh tas lumsk inala kontroik. Pero ma vaya kilayesh, sok ma vaya chayesh. Ma vaya lahinesh. Sok mamesh chay kuun te trato chapal kuun sok te antigua me atatike. Melel hoon te ahvalilon te diosona unike. Melel ma vayesh chay kuun. Yameh na te bila trato la chap sok te antigua me atatike. Te ja la chap sok te kala la kiglok el tel ta Egipto ta comonsitil tas tohol te nacionetike. Suenta yun hoon dioson yunik yesh koon. Hoon te ahvalilone. Hich meyashkoa valbetas toholik, shi te kahvaltike. Haik te mandaliletik, sok te bitik chapaliun, sok te nophibaletik te layak bay kahvaltik te Israeletik, ta suenta Moises, te kalal ay tavit Sinai a. Levítico capítulo 27. Bitik chultes bilyesh akotik tas tohol Dios. Te kahvaltik las kopon te Moises, hich la yalbey. Albeya te Israeletike. Te me aimach yeskans manluk el tuluk te mach akbotishkunin. Yamesto chikan te hayebish ya virale. Te me vinik o te me ance. Te me vinik, tab ya vilal kalal ta oshwinik ya vilale. Yame yak besto lahune yoshwinik ta se plata. Chikan te bilas pisol chapil te chul avilal. Hanishich te me ance. Lahune chavinik ta se plata ya yichak el ta sventas tukel. Te machatik ay jueb ya vilal kalalta tab ya vilal. Tab ta se plata ya yichak el te me vinike. Yan te me ance. La juneb ta se plata ya yichak el ta suentas tukel. Alal keremetik te ay jun yuil. Sok alal ta jueb ya vilal. Jueb ta se plata ya yichak el ta suenta. Te chin achishetike. Ya yichak el osheb ta se plata ta suentaik. Te machatik ashemish ta oshwinik ya vilal. Te me vinike. Yame yichak el ta sventa ho la juneb ta se plata. Te me ance, yame yichak el la juneb ta se plata ta sventa. Te macha mero meba, te mashuyu un yak el te tak in chapale. Yamesh bayich alel te sacerdote. Sventa yuun, ha me yayalshan. Chikante bit il yashuyu un yak el te macha yalos bae. Te skoplal chambalametik, yayich ak el ta tohole, hich ay. Spisil chambalam te yayich ak el ta tohole. Chultes bil me yashil. Hayun, mashuya yich helel ta yan chambalam. Manchuk me hatlek, o yun ha malekuk. Te me ayla yich helel. Te chambalam yich uhish akele. Sok te chambalam och ta selole. Pahal me kun yashilik. Te skoplal chambalam malekuk skoplal ta tiele. Te mashuya yich akel mahtanin. Yame yich ikel bael ta stohol sacerdote te chambalame. Suenta yun hamiayal te hayep takin ya yich akel ta suenta. Chikan te biyilel te chambalame. Chikan hichipal te takin yayal te sacerdote. Hich nish me yashkota. Te maimach yaskan ya yiklok el te chambalame. Yames kases hunchanta yo ebal a te bitil albil te takine. Te me aimach ya yak bonsna. Te sacerdote. Yamial te bitil stohole. Chikan te biyilel ta pasel te nae. Te yayal te sacerdote. Yo nish me hich yashkota. Pero te me aibi ora yaskan yasuhchantas tohol te sna te machala yakta tohol. Yaskan te yaskases hunchanta yo ebal a te bitil stohol albilishe. Hich me yascha suhchanta suenta te snae. Te me aimach ya yakbon saluk te skinale. Te stohol te kinale. Ha me yich na el te biyashlok te a. Hich me yich tohel la huneb yoshwinik ta se plata. Ta huhun buluchwinik litro cebada te yavalele. Te me ha yorel ya yakbon a te sahchel te yorel ainel ta libre. Hich nish me yashil te stohol te bitil albilishe. Pero te me patilishe.
te me kashemish ate yorael ainer ta libre te yayakbon, te sacerdote, yame yahtai te hayeb te plata yashu ta akele. Te yayit tsuhtesel ate stohol albilish, te hayeb yeshkot te jujun havil, te hayeb shan havil te mabastao, te havil akel ta libre. Te miyaskan yascha suchanta suenta te skinal, te mach ala yakbon, yamesk ases hunchanta yoeval ate bitil stohol albilishe. Hich miyascha suchanta suenta te skinale. Pero te me mabalascha yichante stohole, te me la yich chonel yan vinik, machshu yascha suhtista suenta te skinale. Te kalaliashil ta libre ta yorael te havil suenta ainel ta libre te kinale, yameshil ta tuntesel ta tohol. Hamia yich ta suenta te sacerdote te kinale. Te me aimach ya yak bontes manbil kinale. Te mahauk te akbot yunin yuuntes tate. Te sacerdote, yamesh chapsok te stohol te kinal. Hatuk alal ta yorael te havil suenta ainel ta libre. Hamias toh ta yorael nish te stohol te la yich chapel te kinale. Hich me yak bon te kinale. Ta yorael te havil suenta ainel ta libre, te kinal, yamescha suchanta suenta te mach alaschone, ha te mach yuunta nel altoe. Ta spisil te hayeb yeshkote, puersa me haya yich pisel ta ciclo te tapjera yichuhe. Melil has pisol yalal yuun te chul avilal. Pero te sbayal te chambala metike, ha nishkuna, mama ayuk mach yeshu yak bon stukel. Manchuk mech inwakash, o chinchi, ha kuun. Te mehate chambalam te malekuk skoplalta tiele. Yashu yascha manochan suhtel. Chikante bitil stohol chapil, sok ashem ta hunchanta yoebal te stohol chapale. Pero te me maba manochan suhtele. Yashu ta chonel. Hiche yich akel te bitil stohol chapilishe. Te me aimachak ashelia yakbon te buk te bila ayune. Vinik, ants, chambalam, kinal te akbot yunin yuun testate. Te bilak ashelia yich akel ta tohole. Mashu ya yich chonel. Sok mashu yascha manochan suhtel. Spisil te ashel akbil ta tohol. Meroch ultes bilme. Ha me kuun. Sok ha nishich. Mashu yascha manochan suhtel te mach chapalish yuun te yashlache. Pursa me hich yashlach. Te juntas la hunebal te bila yashlok ta lum kinal avune. Chicante me trigo, o cebada, o sit te etik. Ha me kuun. Ho onte ahvalilone. Melel chultes bil kuun stukel. Te me aimach yaskan yasuchantas tohol te buk te juntas la hunebale. Yashu yastoh te bitis tohole. Sokshan te junta yoebale. Juntas la hunebal te chambalametik. Chicante me vakashetik. Chihetik. O tenzunetik. Yame yichakal ta tohol suenta juntas la hunebal. Mayuk ta tsael te banti mero leke. Sok te me malekuke. Sok mashu ta helel. Te me ayla yich helele. Te chambalam la yich helel sok te yane. Pahal me kuun yeshkoch chebalik. Ha yuun. Mashu yeshcha suchantas tohol te yahvale. Utame. Shite kahvaltike. Ha into. Ha te mandaliletik akvot yuun kahvaltik te vit Sinai te Moises. Te has mandal te selik ta spisil te Israeletike.